TV. Watindata mwendo wa Siasa kuyoni cha umundi ni notanu nondo wakomana na kuingi ndeni wa kilungu cha kumbea siasa otondo na kwathie wachumwa movitu kana tuketha tuikomana inginga ya tuikia ye nainde matukuni 12 mwaini wa 12 mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na emonene nenda kuambia na kukwendea kana kuwish kukunzeo na gutwika yende nothela ya jamhuri kana muthenya ula ndi ya Kenya vikena kwa yose ya wiyathi matukio 12 mwezi wa 12 mwaka wa 1900 na miongo 63 karibu ndeni wa kilungu cha ikumbia siasa muthenya wa umuthi ni Erastus Kithuku Anzomo na tuinena nisia yolo wa mwanya wa mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga ndeni woteti wa ilembeta ya UKAMBA mwanya wa Raila Odinga ndeni woteti wa ilembeta ya UKAMBA mwaka nuswende nondo wasisia Raila akwetu mbau ni magavana on the mea tatu ma ilembeta ya UKAMBA na wasisi yako evinda yengi aindini wa NDC ya Wiper ni waise kana wena Kalonzo kilama kwenda nikimwe na nziasio ikakwate niambe kutwitha twithiana mondo asu kwa withiano ni na aini makwa ni mavikiendeni wa studio endeni kwate nona vikiena kuona azimio la umoja convention ngalikosea Kasarani ni twitha twinenia mondo asu na nono ni governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Ngilu avikiena kufika governor Mutwana governor Kivutha Kibwana baina avikandeni wa umbano osu tongo ima no umwe no elima netho mavika Gideon Moi na Cyrus Jirongo Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi wetangula mainetho wa maivika kiu kionania ata maundu asu o ndeni wa kilungu kicha ikumbia siasa kundu katiwe tina ikwatile likavo wesethia ni twatambania imwe nginya muthia na indi twinena na atongo iva na akuye vaya no vikena kwetha witu motumani waku kana woni waku kwesera ile itatu kenda imwe 5 namba otumani mo kuveva tendivi ile itatu kenda imwe 5 na indi ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongoi TV, Facebook ni Mutongoi TV na tuwe live then wa Facebook enda o like na we share tumea anyanya aingia lambate meva sana TV share tinakuga ndikete ku share wese thani wavikia unene uno wavikia ando inge semba via YouTube tuwe live subscribe Mutongoi TV official na inde ndene wa Twitter @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku na inde hashtag ni kumbi ya siasa na yu emwe kwa emwe ndo msese nenda tuambie na ngoli kanekana ando masimo wako na simo lese wase wa TV na endo wese thia ni tukigwa na nesa namba ya simu ni suva ukioni chaku na yu nina bingwe kumbi tuambie tusonge imwe ando katete okoma nigando sethia ni twatambania nginya va ya muthia atongoi na inde chambe ni kwamba mutungi ya muvia nondo wakuka na ndia ambao kumuishi jamhuri de na tuambie waende ande no kamera no ulikanya musese masitwa anigenda tuambie ili kilungu. Thank you Erastus na Mutongoi TV ndo watu wale kaingi. It's always a pleasure kwitha na heshimiwa nundu twitha tui debates indu cia nthino na ndiasia ni muvea muno kwa ethuki asia isia maitu wala twitha matu cia kile vinda na kirigiri twa wetie bane kana kile vinda tuma baba witha andu ingi muno ni matukunia cia maitu twakona uya museo na twakona uya muthukwe wala bapatoneka kila kiumanisha kana TV ni cia bandu banene muno titi UKAMBA ni Kenya yonthe no makamba mayo kila bandu nenge kwa hiyo museo muno no museo muno atwena idha imwe masasu ile macheleke na twende kubadilishana maoni kama zito ndia zito Anthony Kingoa Ngunga kuma ba maboko na nikine muno nditie kibira cha maboko cha MP cha 2022 na bala tubikire ni ground itu nenzeo na ngaiye pamwe na itu na twende matuko 15 together to parliament MP wa maboko. Thank you very much. Safi na ndi osu ni bwana Anthony Ngunga na wavikiana kumanya ni muteti na miama kuti kibela cha ujumbe kilioni bunge cha Mavoko kaunti ya Masahu katikati nenda kwa zamano musiaize wa itu ngwe nina utocha ai kumbeni utumia ngwe anundu abedwa anu withiro na itu na humunde na pamana na CID mambia ni matusia isa na neyo tani mingi muno ni mubea masitwa otondu twa asia nenda wa Fred mbada FM uno la mutaalamu wa uteti na utongo utona kuotabia uni kwa ile kwenda kuingia kukaugwa kana ukaanza kuisua ya siasa
itwiba kondo na twinota mundu kidi chuma kiseo kuko nime maundu maseo mande no yitu maingi na no seo kedi atwana na yoro amo ko muziaisia bala uwe no tasio wa twitha nake twambie nake twende nake wakamweso ndo na wigwa tumunene kana teimina kilomo no kwethwa ono wa bongelanga akili na kwake ko nina muthoji nyonde na ni muvea mutongo ndo akwetha twinenyo asante na haindi heshimiwa ni muvea ndo kwa thank you aya nende mundo Siasa usuni bwana Fred mbadha kana FM nende ni mtaalamu wa maondo maki UTETINI akotaba kana no kotaba kana kwembu ai kana kwesua nende noni ya siasa yuno kotabya nondo tunene yolo mwanya wa mutongo wa ODM RAILA Odinga ndene welembeta ito UKAMBA no kwenda tutabya wati to sisi ondo bayilie no kuboa kwatake ndo bwana RAILA Odinga ndene welembeta ito UKAMBA nondo tondo no tabya tene kana ena akwetu bau ni atongo atatu na alane magavana mailembeta UKAMBA na eli maina ya dhinde no azimio la umoja ni tuitha tuwe manyai ni maambio semba kanava ili hata zevene ambio vendoka maondo asu ni moto ende na onena nisia naindi mheshimiwa karibu ingi ndeni wa studio nenda ukethia Siasa kwa nani mundi na kweka na mundi wipata muno kwakwa ndu mundi woni gona seyo yeah happy birthday yes ine kwa unu muvea muno mbetwa kitete aya ni muvea muno mheshimiwa nende si surprise tutandane atutavika na twitha atu amwendera muzeve sio kake mwiko witu ndwetha wishua nende tuambia tutanamboleka ndiye wonenania nendo kwame tukinondo muthenyani wo mundi ija muhuri day na no cha ni cha to kuya musini we love Uhuru Gardens na atongo chatongo ni president Uhuru Kenyatta munini wake ila Muruto na indi mheshimiwa Raila nake edho vikapo okwambe tukikwanda yanda tika imwe yolo wa umba yolo wa jamhuri day ya muthenyani wo mundi watitomi ati ya wasisia woni wako yolo maoneni ma umundi ndine wa jamhuri umundi we mutha munene na nega moyo munene acio speech ya Ruto na ya Uhuru na Uhuru muthini wanengana presidential speech kuma 1963 toka bika 64 toka 65 na atria kana history la ya ipopo teneni niyo tutumia kuinambe na ni walonje Uhuru Gardens isu which was going to be sita si muno sia muhimu kwa mwikola gukire ndu wa history la yebo kila kichapata muno uneni nusi ni watu neka projection ya kana in the next 30 years Kenya gather 100 million people andu million ya naimwe na no bakatu ambio banga metalatala yitu yo mundu za lazima yuka andu million ya naimwe Kenya ni ndemthui itoza ku sustain andu umundu ni naimwe moyela watu ya 1965 Kenya ni anengio Korea mukobo no mundu Korea ni sustain Kenya throughout president ya diro kila kingiche kwa mundu ndu wi muthenya wa mashujaa wa jamhuri ni wa recognize ma veteran maitu na mairo onde ni wa recognize veteran mwe ba wethayo weta Uhuru weta wa Raila Odinga na ninewa moyo ona bala Raila na welcome wa kunena ndei katika official program ni president wa break protocol nundu wa public demand ya dola meile bubu na Uhuru Raila ni wa address station neza kwao ti lazima tuko recognize andu makwa tukanemea malelo andu makwa ona andu methayo no twa ilo recognize effort yake nundu nake Raila niwe father of modern democracy in this country uni naiwa moyo ne kindu chumu naiwa moyo mono okay yes aya bwana FM okwambe tukina group ya speech yesu ya musumbe na sinole se kwa mwe na isisia pege mkumasi andabia musumbe ndo wambe wa musisia nuno kwa maite no kwa maite anuka de wa musisia no kwa maite ogele ndo kunena ndo gasenzi yake no kwa maite pege musumbe we ngilile na 11 nene zao sisi hata mtaalamu mbona onagele wa musumbe ndai kaandishe na Raila peo ndwiva ndio kumamba withi neba ne tungene nundu ya kwa nundu wa siasa lese ndai ya kwa ta kunai kana na masinda mai mabumu na musumbe ne wendie withi ne wange ya kolondozu uzuwa bithi wa bema masinda na mabumu no ma musumbe na wana sinzi yako umonde no kuoneka enzi ya Yesu muno nundu no wenda na alita kuzidia munini wa musumbe ho na widia onake motongo wa opposition
ulani Raila Odinga onage ona muzungu hivi ya kwanza ni wewe kwenda umkwate mwana ukwenda wewe ni ukuona nende ate kubithanya kana nyine bamwe na mutongo yuno ndi mutongo itakwa yuko wasize neza ondu tuendete muzumbe on nzeo wazino kwa maite wasize ndoto yake ya kuiba Kenya ila mume atiye ona kutule ndo kwa osai ite kuomba kwenda lakini ndio kuona kainwa na hizo waweta ni wasia ona kutwika BBI na umulenda endeka ndo twetu no ikoka yundo twela muzumbi okuweta penge kutomwe tutwa kwete kana kake lundu ngile na mwanza twela ngile na kumenya twela na ngile na kumenya mwanza twela penge kutomwe tusiaite tukona kiko kwa kubiti twala kitaimu muno kwa nini ngile na kumenya mwanza lakini ngile na mwanza ngile anga kwa ngile na kumenya mwanza kuna kukumbana yule tekaka kama sisi kwa ona mwanzo kwai kulikito kedea niwa ando ni maana yake kwa matema meno musuma na mingi mabiubie lakini yu kila mzumbe wa kila wenda ila kindu kumwenda ila wenda kama yes peki ndukimwe tuizo ya katiba ya 2010 tuegie mwana wa mzumbe na munini wake ndio nzuri yana yo ile na yu na yitu twina kindu kile wa democracy na niwe ba au sinda ni mingi muno na yuko sinda lendo ina ambaye mingi muno na electricity ambaye iko ya Tanzania yuko ne kana withe ni twala na zelezo sinda mingi muno waiza kili ya musumbi ne wenda withe patoneka andu aingi patoneka ni metho meba serikali kana kila mundu agewa na agewa ubaba wabona mai kuna kelele mewa amade hakilishe kwa ndoto ndio ameza kwa ndoto ya musumbi wa sisi no monde no kuona oyesio orugia ni Kenya no yende haya asante nende mheshimiwa na kwa omonde ngana sekana kila kiasi kwa monde kindu kibata muno na yasekana ngwatanio ya nthi kindu kibata muno na nthi ya president Uhuru wendetwe agenda akatia nthi inyayikene akatia nthi na kau kindu kibata muno nundu nthi ila ciaekeie siasa kana usindani mubio wa siasa ni cie kudika kau mingi muno na ngerekanio mwe nthi ito Rwanda mateza kupindwa siasa sio withe ni siasa cia mugo na cia kunengana ndaya isu ni yoaniwe muno mwaka wa 1995 nundu kwa ina siasa cia njaa na thui na wasija thimbinge yolwa ndila siende neza ndila siemugo na siasa sio withia mamina siasa ni mamina siasa na maikwatia kwa kambi na mayetela ibinda ila ingia siasa lakini nundu yu Kenya twika ikila cia imina ukonwa omunthi itambe ya onusu na bandu kuthukuma mahe kuna siasa mokitanithiti andu kula iteza kupiga na ikulo ethe asina thina kwa Kenya langu na president Uhuru no kwenda Kenya lo no kwenda ni Kenya ya andu wonde manenga ndaya na uyethe onandani kwenda no sinda ni mubyo kula siathala andu maipata kwa kandi na maikwatiania icio ni ongerekanio lama na tonzie na Raila Odinga lakini ndiasi ati jaja mundu wetu wa Raila ni wona kaumwi mwingi muno so ni wanenge mundu wetu wa Ruto kauwe mwingi muno kauwa bauwe wana mundu bauwe maumanga mundu getha lazima umangile bana Ruto ni wona kauwe mwingi muno ni wambe cio ka nundu no wole ile uthoja Raila wala ndio uthoja he president yeka neza ama nundu tuzime kwa Raila bauno kwa kebuno bokibera alona atu awagilize miaka mingi na andu mondala mevume mo Raila beba byo aya mheshimiwa anondo anawo monde na break protocol twamba kwambia na kiucha nini ningenda tulikonena niani peke ndo kama kana ndo musumbi yolo wa BBI kwanza kana BBI muthenyomwe no ikasi okithia kwa second that mheshimiwa banza akata kana kielelo cha BBI chai kisio lakini na kila kina seubiwe pe undu kitona o kuolwa kundu kumana kasogwa kundu mukikatethia ndino kuko uguno kwa ndito zambe ndeto ishu kunene ni zikatela twasoba za katiba ka bomas
o proposal ino na BBI ya ipo na kine yasoka ya bikabandu ya lewa kondo miaka yukite andu ni matonno kweza kwisilile ingi makosa lama nalikile bono ndo koti na wetie manai muthe mbolo na tumikie kwete BBI sio na tumie BBI e process lakini Kenya ondu ile nondo na Kenya nito na iza obikabandu ikasiokela model ya with andu monthe mengwatani kelelo cha BBI kina ikweta andu vamakula sia samina obita ko une kwatia au munomwe ikeza okuka ikeza okuka na nzeila sia elete yatewa nundu nzeila sia elete ine yatewa na nende bwana Charles naona andu ingi mayasya waseneta wende baini muno wasya wa FM kwana na asya lamende no tuma motumani naona aingi mayasya osisi wasya ko director nzeisi wasya osu twende na ndi tuambia nenda naambia na bwana Ngunga yes nani Charles no nzeisi wasya kana we sawa okay ndio na komenduka BBI bwana Ngunga metoki papa BBI ndi break nundu ndene yo kabila umundi ututala 45 tribes kila ni pai bongwete ba kila kikamino kabila ba Kenya na andu megwe nene ni inclusivity yakana umundi unatwa wete bana aziakeka umundi BBI ikukeka ndene balugwe court okaitha irrelevant lakini BBI tepo nundu kila mundu enda kukwati wa bandu umbi wanaweza paige tukitha choko no kabila kaendea umundi ukaizia Gaizo paatu hiyo jamhuri ukaje wala tunaiba Kasarani ino kabila tio kila kikamino kabila pa Kenya wiza ndo megwamea ni obanini tuyane withionde o BBI kwa utumi BBI break na break ye ele anataka 40 tuzio kiwanzani inondo uru kwana na kondo wanena nitonya kwitha tongo ino wake kana tongo ino longo kethwa na itu sineza kana mheshimiwa Raila na mheshimiwa president ni woma na sukuma BBI wana nyawili hata anyway neto vikavu cross the bridge to vikavu tuko nenda nyani ni kwaku dina mboma kwaku nenda toke ba nenda nyani wa mzenyani wa monde waze mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na Raila Odinga medhi taimo kwa miaka ya 10 2013 tuko kwa ina code na mokiti yake vile yimwe na 2017 na miaka yesu no mbingi ndio yu undu vaili kilomwe engale kwa kwake Kalonzo ayeti nginya 11 na Raila nono ni azimio la umoja nginyaba nginya 11 na sio ikulengi usio ka yoka hii no likana NDC ya Wiper mheshimiwa Raila no abike na kwitha yase kana nyena Kalonzo twenda kindu kimwe nanzi yasi tukabwatiani ava yambe nende tuoka ndene wa azimio la umoja Kalonzo aliovika ndene wa azimio la umoja na kutwika nende ya Sudan na ni kwate bado yokunda nambo vika Kenya na ndio sasa hivi andu ingi mona neta weko lenga na kulengi yoka hii kedha Raila ni wesinzi yasi ikakoma nambe na ve Mount Kenya Foundation nono ne omma yasi mundu ni Raila ni kuona nyakana meenda Raila serani ni mate kuma via central twaze yu Kalonzo Musyoka otondo Raila ona asiaka na nzi yasio nesi akwatiania ndini wa ngwata ni Yesu Kalonzo wa Musyoka atonya kwithia lava na ni chao Kalonzo Musyoka otonyo tethe kana jo kuma vala be ngwata ni oneso hivi kwa maoni makwa na maoni langu nena bane makwa tima chama kana mundu ni support yani ati siasa hizi aba UKAMBA ni sia fomo na bayetwa katika siasa ile sia national politics waenda kinuketa fomo na bayetwa chio nenge kila nguona nikana undu baendetwe we Raila Odinga ena deep state na ni mu support yana ndu ingi muno na kila tu kinyi we nenge tu asia na nyina isia baba na asia kana pa alliance ita ketha Raila ndini alliance ile ka form serikali pa Kenya Raila ketha ndini Raila unaona I recognize ni muzumbi mundu wake is part of the historians alama ambie pa 1960s kubikoto mundu kwa kila nguona ikila inonye baya pa azimio Kasarani Raila mbele na nazizia Kalonzo na ndo alange otheti Kalonzo wekana mwetangula na mundu no gibuna Gideon mwe katika oka brigade na Jirongo dizika ndo part of it au meazuma kwa tesi hizi hapo na bayetwa nimekwa mundu Raila akazuka president karuta katuka president in an unlikely event Ruto tuka president speaker mabuna serikali katika watu elected payo Ruto nauza alien mulele kikuyaza kwa tukanoma ndio kibila kimandwa wakati utui noloko ndio lika serikali ni alika utui
Kwa hiyo tuendelee na Mount Kenya Foundation na wani yene. No mpaka mandhari no remain relevant serikali ni. Kwa hiyo deputy ni almost assured kwamba Mount Kenya. Deputy wa Mount Kenya ibagu together twikara. Kila kitu tu mandhari tulika serikali ni. Na serikali teacher. Serikali ni kana nando lamaza kwa mali kama serikali ni. Maoni mako yuke Kalonzo no mundu itu na mutua na ngiri na kibwana. Ndio ndio likelebeni. Mtu kaza kwa tulikelebe ya Raila, kana tulikelebe ya Ruto, lakini ya Ruto yeye bali iteka. Ile teka bani ya Raila na bayo ndungi bekwa. Umundu by third force in this country. Tani balance nile na kitu kile ndio oneka ba kuto kamba kila bantu balance neziana. Balance ndio kwa UDA na ndio ngikutwa azimio. Na tu baka sarani tuna azimio teacher. TODM. Azimio ni movement. Na movement yetu tukatelea ya Jubilee yogia amelia tipu na amelezi ya maidege ya mjoya tu kemea pana ukabuna identity yaku na ida nacho umbrella ito azimio la umoja and movement. Kwa hiyo kila mtu na identity yake ni chao ni from serikali. Na budi bongo na penzi ya pepoka. Mundu azia bomwe na bayetwa. Akaezia bandu bathuku. Kwa hati ya mheshimiwa nyetu ukavuko azimio nondo nina makulu kauta oneka sarani na kama naone ya TV ina jene ground ina ibu na Raila ina aya kama naone ya TV ya kama TV mheshimiwa manzo tu no weta mheshimiwa ngelo nulika na mheshimiwa ngelo ve uneni waneni na sekana kethe twendo lika serikali ni mbaya mugamani kwendo lika serikali ni ziane wala ve mheshimiwa Raila Odinga na tuikwata nyona kiucha Raila kwa sena Kalonzo makethia na vayambe na kalogwesu ya kwenyu nyuta waipa mwaiti Kalonzo nginya 11 mheshimiwa manzo twaze yune magwati yani abumbe ikulia kwa bakadi hata ningwenda tinda ti mweke muno kula kwethukisha na ndiasia kana siasa tekindu changu na kila uhuru none na omuzo no chana no bwana Mugunga miaka yukite kuti mundu kazumbika Kenya atekito ndo uhuru neki uzumbike cha Kenya na idete tofauti muno na Tanzania. Nisi Tanzania kila mundu ni ndugu na dada pai onaimba itezewe lakini kindu kikuu kuma independence. South Africa tawo mecha makimo kenene kokeda sia maila ingenini kila mundu wonde kwa kuma wa history yo chama kila kenene cha South Africa ni cha mundu hiyo ndio kisikana ndio hiyo mmoja ndicho tofauti wapi Kenya basi wakabila baiki ndukengi kithukuma ate ukabila na nomba kaitu mandharu tukuminana no kabila oyu nando manengane ndai ya na sindisi kwa minana kwanza ile either ndo mo kitatondo Rwanda yokitie nagenda kwenda na kau kwendo na Mungu sunenzema kana namba ile katiba na namba itatu andu maamwa tu mundu ekandu uhuru neki wacha nina sinda lakini ndienda utia ndienda ndo ni muzumbe wa nusunde kuku bikio no munde Kenya ninga ane kadumuno na nienda ku correct bwana ngonga ni mwe ene ndwa ba wisi asa siwe yawa uta ikone ba ikone bichu yawa neyo undu no ko munde kuja eyo ndidi era mundu wa Moses Kuria hospital Dubai kundu nona itewe ba Kenya muno na la kuboa na Moses Kuria kutumi muno katika siasa cia Central nundu kindu kieme ba Central Kenya yisa kwikata na kenda inde unawaje katika serikali no mpaka inde na chama cho kikatika nusitu andonde okiku Raila kwenda kwika no kila mheshimiwa Kalonzo na yekite ondu ki Raila zobizi azimio no yoka na kwa siati oka ni chama cha siama na ke Raila enda osobya chama cha siama ondu twailie tu otu na naka no jobi na jo Kenya kutaha ukitwa with the siama si bamwe nisikiani te mupango nisikulukuma lakini nasie twayo tinda tutewa balazi ni ile baike tuketa na wani Kenya Alliance yebo nenda kwa asia kana oka kila tukwenda katika oka yu na nitupata viti tienda presidential candidate na running mate na tuzitu kaite kula tondo ndo langi mekwitira na Moses Kuria chama chake ndo ikende na unenepa youth no laweza ndo Kenya mwinge muno kumaila ngirishi unayamaniwa na Ruto nondo wa Inguru nondo ngirishi ni watu wa kwatie chama cha UDA na yula yu wa Inguru unakidila na manjubilia naandika yu ya ngirishi atumeta mali yake myake peka la yu ila kuko kwa kuna msuju ngirishi ni wendo ka lakini watu wa kwete Ruto
na kiu nicho kina thina la munene kwa chama chonde na serikali witikira nole serikali itobagwa ni chama kana chama ikwatene hayo ndukigiza obja serikali kila ngiza obwa no ya majeshi hayo ndukigiza serikali za obagwa na ile tena yo jumwa no late na gwandu akatiba ka Kenya ni wao so obja serikali chama ikwatiani na bayo ndo natomeka katika siasa tina mei monza yekebeka na ibinda yenge ndo na kwendo tonu ndumwe siasa kadi zionda ile la baba sana lakini tukala kina vata yuko president Uhuru hii kuja Kenya pamwe na kwa hiyo yete Kenya pamwe ndo lama ndo kwa nya Kenya no kamba kama kuaneza na no mesi na ndo lama ndo kwa ati ya ndeyu mwirikele kana mule no mpaka na itu tudingina ndo ndi tukwendea nde no sio no mpaka na itu tutekula ndo lange mekweti yana tuibangi ke chama kitu na tuibangi ke coalition itu na tuibangi mwezo tunakukula ila tunengwa nundu akenya ingi muno ni maututabia kwa kanto la meta siasa mundu kwenda kwa atile makoti ma mundu nagenda ingosi akenya ingi metu ya tafadhali kwa ndaya muikatutianize na ndwele mundu wetu aruto na Raila pende pena mwanongi withi ene tutona kuna kula wange tutona kuna kula mungu wa ndino yes na mheshimiwa Kalonzo kwangelekanyo Kalonzo na Musalia mazumbikita kila mundu akakoma yake aniato ile kwa mundu uzumbika niendie bado ngoja mbaya kanunguka kwa mundu uzumbika ukae ya kuicha taito ya kundipo na wewe jura ila wanena baya katika kwa yule kwete ya kaluto utaamka ukae ya taito ya kundipo wewe kule kwa hivi continue hivi ujoba utaondoka kama ndo mangoja ndo weka kondo umuntu yanda kwa make anja to ti koma ukaza kukwenza ndo ndiweze kwezi kwa tuko haya sawa mheshimiwa Maanzo naende ngunga wewe reply umetoka nienda yu pala FM nienda comment nasi hii ni bado ni hiyo no mundu na ndumasi hii president zile to the enzi wakati wa Kenya yu ila almost acceptable mpaka si ana nini na yule langu ni ya Kalonzo na Musalia kiuni kineni wale nikiwe kinene to mheshimiwa azio jaji unenge lakini kule ni mesa ikalandi na makazi ya uni wanundu wa kindu jina wera checho po mopetwe umundu ni wonie kaniri we kaniri aungamia asia Musalia ni tuiwe wendo thi kwa Ruto umundu clip ke baba wendo thi kwa Ruto na withi ba yandu koneta we MC withi ta chau tamundu nu headlines la tela yozi wani ni papa ngitwine mbai tionenge Kalonzo na Kalonzo ndugezera taizo second mundu ungaba chau ngama iwe kazi kiuni joki ananga Musalia na Kalonzo ni a very acceptable lakini kule ile ngine katane ati just quickly tuwe mundu zumbe kapata na blessing ya Mount Kenya pe mundu zumbe na blessing ya Mount Kenya that's a question na utaona blessing ya na kwa vinda inge mheshimiwa Maanzo no atwikana any presidential candidate na wena kana ukona atonyo usinda kana okwenda usinda no zara ni mid central nondo central ni ya vata munombe ni mausako no okete na kuna milioni 5 nondo siasa ni numbers siasa numbers bana FM ni wewe kana mbokuzunga kauka milioni 5 zukuota ndo sunga na kule kukulyati wajunu utwe karani imeitwa Raila Central Kenya makombani ando kana katwe karani imeitwa Ruto makombani haoloke mpapu nicho Moses Kuria we bana chama chake haya naende wana nya fact ya Moses Kuria no miene muno na mwe kwa mazumbe kama tena ndwangi sawa bwana ngonga bwana FM no abikiana kwithukiza na kule yakwa kule muda nezo nzongia manzo ndo nazongia lakini sawa FM no tonyo nzongia twase ne vathiu nulika noneni wa Raila nziazio ikae so kwate ania kindu kiu akamba no mezi laziana ni makula lia makolyo indi nzika akwate ania nzia kwate ania bakathiata Raila tosha katoke bala FM nenda kutapia mtaalamu wa siasa undwambe uneni ulayu atongo ima siasa methero mainene binda betuku ti lazima ukekala wili ukilebi na be onduma wa bata twaile kumana onaga nuku wandu mayasia nuku wandu mayasia mukamba nukwati Kalonzo ibinda yasa na nukwati Raila ibinda yasa nakamutethesia yake 10 ni utapia onake Raila kwisindu osi kundu tethetie mukamba kindu jambe pesindu mukamba utaneka muno takuungama na mundu wake bakubithia nayo lwayana nendo kutapia kule ila mbetu bakube itatu mukamba aungama na Kalonzo bakubithia nayo lwayana
na namba yake ile mukamba akamano kuna kula mukamba niendo gotebya unewa akunio kula ngili maana thandatu lakini ino kwegwa no kwamba chaka bija milioni umwe no kubija milioni umwe na ngili maana ile nundu yu no kazangitu na niendo gotebya onake Raila kwitha osie Kalonzo asie ni wengwenda kutwa running mate wakwa dukone tota ambatitie izitwa yake no ambatitie izitwa ya mheshimiwa Kalonzo yuko tikasie kana Raila bayungu utethete Kalonzo na ndama tete na yune ndo kutabyo yundu ambe ilona sisi pa yakasara nendo kwete buninga so kwete bala undu Raila otie nya Kalonzo yimbe pa yakasarani panai sindu itano zinaende ba lakini ndo kwete kila kinaye meongo na yulwa yana kila kinakuite sindu sionde kazarani kila kinakuite sindu sionde ke ile tawo muthanozu unaye muthana wa serikali na Uhuru Kenyatta anene na andu ala mamwithukia cia amatavyati nye Uhuru numite kiimani na ne musumbi nenetegelete tinga nye Uhuru ona andu naye muthana wa thitinga na naye muthana wa mundu ungi na acia nye Uhuru we anene ona Kalonzo mwene amwe ati nundu baya bakwetwe kingi ndiye ndo hizo kulwa nandu utumio ora thinike wiyoba nienda kutuma abantu nikana withie wiwiani na atuma no Uhuru no Kalonzo ne ituma Kalonzo ni mutume na atumirwe ni Uhuru kila kiokuoni ati be katika zindu ino sio ndezi kwete okuna umuzumbi na utongo ulo kwenda ena Kalonzo akilini kwake kwa unu kwenda utata muno withie undu zindu ngalikala sikoza siende no kwenda withia ni wezo thengianisia wazije pe andu zia iti muno ile muzumbe umweta wa Kalonzo nongeta wa Gideon mo na no kwenda muno andu azwithie maiba asa muno netinga na nda withie maende tata andu azwazize muno ona kwambia jumo yake na bitukie Nakuru muzumbe ananeni eneza asia ati nyeta ne muzumbe we ba akili na tane muzumbe til ona mutumia ni utongosia nundu uzumbe tikusemba kwa baba kube 300 meters ni kusemba kwa baza mundu aile okela aliwe na binya akasemba na hivi ko ba ali mutumia yezi logwa sembe wazie kindu jumuno muzumbe anakweta kuweta muno Raila na yune ndo kotabya ati tiendenye wazizia na chukala kende ukambani kwitu undu ambe ngava nisi itatu nisiungamere na nisiolotete Raila ingava nisi itatu nasiolotete Raila na mwiso yukila chaila kweza kukuma maila kuka makeka londi nundu ona paka tuka tepeka londi autongo iwa kambai no ti ingava nanza ukaze zibo nendo kutabya ila andu asumeka landi andu ala meomata makula ni ati nuzibe kundu mwetu kula na cheneka nati nipengaleko tikula na ati lombe pe mundu witite Kalonzo waitie kana nyene ngwe wengenda Kalonzo na ni mba ite kuthukuma nake na oka baati ite kathukuma nesa yebo nuzu netinga yuko yes nendo kutabya ba ya mwezo tiendete yuko ebinda yiti oka namba by the weekend ukamake na neni webaya ki bwata kitono tatiza oka katika analysis ni kindu kyugwa gero movement uno niweze oka hii concept yayo ya isi amasiyo kasilike ba na ine weze ni ba umele kindu kyigwa movement isi ndu isi ile niko za kwetha siete issue ende mweso nenda kuutapya munango nundu weitu mibinge nundu nenda kuutapya muzumbe ona nokweta nena muzumbe wasizia nunena na Kalonzo na Kalonzo akamweta nena na Kalonzo akamweta nya muzumbe tanetongo ya serikali na machinery ya serikali nya muzumbe tanumbe daba yake imani na tando no nena ke makikewa monango zia itangalego no zitinga na nipongo kwendya nipongo muthonga bo ona tipo muthonga akweta umwe nipongo kwendya ukajipa withia no tanguwa nena mugo monango twaze kumuthonga nondo azise mbomba nwila sieka wa status ya Mombasa wesa ithia omeasima kwa manobo na Raila utako masukumia wende okana mo mailea nitukite bo twende resta zibeka inangu bana ndiko mukaya peka wadi kaweta aba na kaile kula minukani tukaka tosha aha tukaka tosha manze waka weta kivetu hizi tosha hii
ila Jaramogi Oginga Odinga 1963 ila uhuru mzee wa Kenyatta wa umma hapo ndini huko tuika prime minister azunguni akoloni manenge jau Jaramogi chazi cho tuika prime minister na mianji tono azerondo mungi John the Baptist wa Siasa ya tuine nemo ndito kuchao kuikia aze Kenyatta noto na ila sister wazia kuno clip juno kirarani to baka sara Siasa ezia kwa Siasa Kenyatta tosha tiwona usitinzaliwa ya mzaliwa mwiko ambaye tosha. Yes. Tunoka tunekalola Raila noka na the detention yana umano kama maundu maingi mautipaze za kwa chao kibaki chao tosha. Umundu Raila ti wa mtu guye mundu ngitosha. Aya. Paitonaka. Aya. No. Kwate ya nenda kwamba sija tumilosia situma sawa. Mheshimiwa Manzo sawa. Aya. Nende mwanzo mzee nende kuombea siasa atuambia au tuambia atatumina. Nende wasongetwe ngia yuluba pasongetu. Nende nguye kuombele ndo kwa kindu na niona ndo ingi kweli yenego meko sete kindu. Ine enda kwa ngosa mama otumani menyu. Ili tatu kianda imwitano namba otumani mukuve na then wa Facebook nako ya live na nondo wa wendo na nondo tuyakamba na yitu endene ona kutwika amwetu emasi ama hii angetu emasi ama ino indi ithi onze mu UKAMBA atune na agikamba ela wino kaage twini weze ngalila wino kaasyo wino ka masakwe weze so no koma ne okukaleni na ndo weza ile ne uswa na nongo kilele kevela tuyakamba na tuwendo ko wabika Facebook enda utine share wese ile anu atumia ndo ingi mavike na kuona oneni omonde na wathi ba YouTube subscribe tafadhali ni Mutongwe TV official nondo wa wendo nikendo wese ile ando ingi ne makata ni mali kavo ekatuza moto maniu Rob Mbuva Ruto will defeat Raila. Olivia Kilonzo BBI nditonye kwete inclusivity Kenya kitumi nondo katika katiba ya umonde vaiva ndo inclusivity yetekeletwe. Haya Rob Mbuva kasi wakengia kasi ya waipa wakuje UDA diko nindaka manzo ni wanena nesa muno madharau ya uhuru timasio enda utia ndima thenani ya Magla Ndinda ngelesi atongo ya asu lakini osu ukwase Raila embe mutavye kava tukalika kamini kuteko support Raila ingi ngonga utumani ukwako osu Augustus Kate Raila na Kalonzo vaivando me kuma Ruto nowe kiboko yao Abadi Joseph na inde wetu mautomani tafadhali wenda umana tiva ayo kumbine tuwazi avane maundu ma uimana tukona sindu ki uimana tukona sindu nesa Joseph Kingo kami ke kwikia katiwe kamige kwikia katiwe ndiye zino mutise wangai manzo songia ikulio mwakwatane na Raila kuketha ata mwaisie mwika deputize uzuni mutese wangai kale weathers manzo nozongia kulezo aya Josephat Muli ando makuyo twetethesia ingi tumatethesia miaka 10 kavatu makuyo ando makuyo ando makuyo asime yako Lualande twetethesia ingi tumatethesia miaka 10 kavatu kwa ando nzoma ando nzoma na mweme yako Aya, Josephat Muli, sawa ita tuona utumani wako. Big up Honorable Daniel Manzo, you are man to watch. Augustus Kate. Vincent Mwangi, rasa singedesi atongo asumu no nye mawoni kwa niona Kalonzo etele kutoa kwa Raila atweke president nake ndoko na kendo vau mbalasi nile Ruto na Raila mutongo witu Kalonzo ni wa interview nondo akonete sindu nai. Haya. Uzino wani wake stop deceiving Kenyans. Ruto ni strong ukambani weva. Uzue ko evanga alama okenga na Ruto ni strong ukambani. Maiseno ukamba weva. Motomani malikete maingi view ono ya siata. Tavia mheshimiwa Manzo tuimwenda governor Makueni ya but Maya Smuli Manzo. Yivode mone uhuru nuko siye muno lakini tutambwa Ruto. Haya Gedesie ngonga muno na uimuya kwa driver tushaamua ni yeye. Tunaona kazi yake akiwa board chairman wa municipal. Tunaona maji soko iko safi sana na street light motavie kivila akosa tasimo Sam Classic Gedesie ngonga muno no wosu ya kosio kelala ingi Chelsea Wambua Raila tosha FM leo ajavaa suti kwa nini ya James Muli kindly Manzo can you clarify on yesterday's words from Kaloki by the way jize anaone uyo neni wa Kaloki
ati naona inena elando na wewe ni ngolilikanya kana ndike bandu nese we manzo ya Dubai asi wakawo monde ekandi so motomani atatu ando masimu kuna isimu nendoza simu itatu chause simu itatu sisi wakanike natwende na kilungu congratulations mheshimiwa Manzo David Mwe Manzo niwe serikali la yokete usine David Mwe Asia niwe serikali la yokete mpango Uhuru atawale miaka 10 Ruto atumike miaka 5 pia Raila atumike 5 kisha Uhuru amekuja na mkono wa nyuma unaitwa Oka Kalonzo na Mudavadi. Mimi naona Oka ikishinda 2022. Haya, wewe wa serikali nene kwanza wewe wa serikali nene. Haya. Erastus Nzomo please naomba salimia Ngunga FM na Manzo. Mimi kama Mkamba Kava Kalonzo wito please. Ruto na UDA na MP Munyaka na huyo mheshimiwa Ngunga please. Mnateza Wakamba ndizi mnatesa Wakamba utamani uzuri adiko. Yes, mnatesa Wakamba na hiyo pesa mkiita mkutano mnatoa watu mbali na kuwarudisha inakuwa shida. Please Mutongwe TV, taarifa ya leo umeona watu wakiteta uko Mumando Kola. Wazi ni wiper. Na haya. Ikumbi mofa ya ngolilie Manzo kweli Raila ate kura sia Akamba na Mbaloya si mbani kukweli none 50+1 isine goli sio ne wate Manzo isino andika 50+1 ende simusi alikanda vinoza simu tuende na kilungu Ruto na Kalonzo tosha David Vilita na ende tunaenda na Ruto please Mutongwe TV ose to adaito ni Maluki Kalonzo akaenda Itingani na iko Sarani ni meti kuili hata Manzo aze Kalonzo akathie Itingani na ako Sarani ni meti na kule sina yakula nando inge haya tuanze simu itatu sisi oka hello Mutongwe neza lazima jumati ndata neza tu wewe hata niwe neza hii Ikumbi ne viungweli kavo etawoni kana kulio na ugevya mpaka Manzo na Ngunga mageleka Ngunga tumwite muno maboko ndikwazia hii lao ndio Mukamba yonkandela yakateja uza natio ngwazia ndiye sinodo chama tena ile wanikena alliance ni kuzela choku wa mutavate no kwando temba wetangula no kusemba na mundu ngitioni no kusemba teti waba na nidete nangandela yauza ndo Kalonzo no kwelielwa ni Raila na Ruto lake no kwenda Kalonzo kwa utele umezie haya ni atana ni mpita mumina loka ne badini ni muvya mno pita wewe valid haya simu ya Keli hello Mutongwe hello tuenena nao tuenena na ukuma ba haya nawe weka kwa hiyo kesi ya TV ni tabia ndogo haya tuwase wala utaye kwa hiyo kesi hello Mutongwe wati data na tuenena nao ndio nimefanya ramu kina Nairobi ndikamulacha sasa kwa nini kuja zimwe kulia uenda kwa Manzo umukolie oni manena ana Kalonzo kwendo manai na Ngunga ni chao mane no tawiba maumia cha Kalonzo nundu tukona na yo oka ni kwiwa ne ko dala ni kwetwa tukone tenda kwa anika chao no tawiba mane na Kalonzo ni tena makamune ngo tupio kwa na nondu me kona siasa siendere makamuya baba iona na baba iona kigenda witenda ndado ko tuwa bandu baidata baidena yo mone kwita memo tudia okay makamunenge mawoni kena makera testa weiva menjadili unu matona na nziela matona kuendayo Manzo no wako nesa mulate ni ba Nairobi asante sana mulate haya tuanze ya mudia hello Mutongwe haya hello Mutongwe TV tuenena nao hello tuenena nao unena na Danson mumo wagu ya mazagu karibu muno ongeza je mundu engonga muno
mwezi wa manzo yue yubandu kwa siasa hizi na maundu mena vina nondo union naye gwetina wa mwezi wa ngonga ne iyo bwendegela ni noni ni tofauti monopio na kendegela ki ground hii Raila ngizi akalonzo no maungie Raila mukono nondo binola we na mutino dine muinge kujemolo kweli nondo ana mayambi maito nani ni mamutino ya inge onondo mayabanje na inge muno kuno yonzela ngone bwata ya azimio ondo ya azimio ndo yombe tene bitokie kabito kwa waita nega bito pauka azanti ni movea muno naende ando vansi mune movea nondo mwako na simune esa omunde mwako na siendo nesa wachu moyo nge mwako na siendo alama ndona ingira audio kama TV kuna binaegeze sawa ngonga ndio wako watu ambao nje tumi naona wewe lopio aire mheshimiwa manza vya makulu kadhaa mboka kwako ni watu na wamethu kizera utana ambao songia mheshimiwa Kaloki naona isekana pena maonane mende katikati wa mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Raila ni tena ni matona kwa saivi ya mayoka imona kosovya ngwata ni monene yake uteti na mayonga mya mondo mwe na wakasongia makulu la ku 50 ya 50+1 ugogwane kana siasa itingwa sonkyo na kindu kila Raila na kunie nitekese ne gamoyo keka mukamba nutembea nundu nikila nezi undu mangathi kundu ngere ya nundu ungi katika mbaye ya Mbaluya andu ala ingi meto ambukusu na chama choni Ford Kenya na chama cha Ford Kenya nicho chai ula wa vice president wa Marwa lakini kathela nakutia andu meanya uume andu ma Ford Kenya na andu ma Ford Kenya yu batisi wakakula kwa Raila na kama mudavadi ila wewe wezie kuona katonu kwenda kuikula kwa Rito aingiwe papetwa mana na wati molonge wewe na mudavadi ndio kwenda ngui nule Raila ukethia yu andu asudi maizie matuko alama support ya Raila maimo betie chebu kila Raila oneki bayana kitiomba neza zaluo zyo ndebuna ngunga na thi na andu angia nini bautala bana ba juna yumba no ambilondo na isu ndio na positive imwe embandu nimekwenda zumbe meka undu Raila oneki tikunda yekana nundu kindu kirona na nje Raila mangi basi ino na gwefyo nda chumire kisumo ndo momire kuonda kutuwa ambilondo kibanza tuke na uzie ambilondo ndai na nundu wene andu mekiengwa ukethia andu alangi mautala kwenda no na kamba na yongunga na kamba nini unayumba na ambilondo na jama John ODM ona balai mana ne ndiye kwikia yuisi yetu aingi mekwita azimio movement ni movement ya jama kiba na kiba Jubilee nengo Jubilee ndha nitogeta buka sia nakaona ngoja haya nitokuka bu nakaona wiba ya sendro batetela kana nipo pakamwa ulokatwika mu jumbe no kondu wo kupikia ba uje tuyasiate nundu ninezi asume kona okata ni utilikangana utatelete mudavadi na kyoke lounge nundu nombaka kila chama undu miao ile ya siamba kila chama kikamba unyuba mujumbe wacho nende na nubie Kalonzo yeta chama cha waiba ati nayo nabina ndizendo malindo mtukende kiti nabina muno ila na nyubie mheshimiwa Kalonzo tunamunengie nditamuyo wejunue president wa candidate witu number 1 na itutawo yange wa andu wange na bolandu mo ndene manogete chathini ju nawe nue jutwa unenge mwanya ukanene na andu alangi mesila zondo tuzila za kisiasa mushauri serikali na kuno mpaka nake kila mna Raila nukiamo yuno mpaka musali ani motiele na mami na kuwa mwazindu hii makeka landi yumatse ubye coalition kanezu tu kwazia undu narka ya ile chama cha siama okay na ndio yu asisanga likweno wengi yu mheshimiwa Ruto tia tendana mathina akakwata mbaye tawa ya mukamba uzumbe osa kwacha na Raila akakwata mbaye ya mukamba uzumbe osa kwacha kwa Raila no Ruto pati mundu ende tabana atena kamba atingwa wananduka yanga waya andu alange ngunga notabia yani tabia ngunga kinduteze nundu kunga ndatembea muno kala mapokobe boka Momba South Coast ni haendiende na Raila Taita ni haendiende na Raila no dikula kwa mwana garona tasoma mwana wa Kilifi King ni haendiende na Raila yu aswazi monda bure yo onde yu Raila atiani ndio na ngunga
na mbilondo yake zizi wakati. Aya, mheshimiwa. Okay. No comment. Masharia diwe kuyu. Na Mount Kenya Foundation. Na Mount Kenya Foundation ndio ndio tu. Mambo ya ulege la mbele. Sawa. Kuyu mekundugungi. Mheshimiwa Manzo. Pe ukulyo analikana ni ukulyo tena wakulwa wando nasungea twazi masi okiania Kalonzo mwana wake weba ikulyo sino wakulwa be asese na ugo ne kana Raila ose tarani image kuma Central Kenya uba imwanya wa Kalonzo ba na Ruto ose tarani image kuma Central Kenya fuku yema ende ngutabyati candidate ya Kalonzo na Musalia Meli ikati na Kenya ingi moto. Asante bwana Ngonga. Number 1 Manzo weka nesa cha Mombasa tembea mwana watatembea mwana tunaima kwa devolution conference na maineo kwa nakala zote neuka no Raila naibu Raila ogito kambani maleli in 1 month tuna tu yazimio lo Eastern tu naibu pa ya makueni wote na hours tuone ngilo na hours tuone mundu ikibwa nano mundu imutua na kwa muna ina ndu kala munomba dizipo bana ya ndenge labda natuna ayeka haya suosu manzo mundlawo manzo ndaone kabuda bai mundu aone kabu after that was the devolution conference. Na devolution conference ina function na muno ya UKAMBA ya makueni o kama adimega NDC ba kazarani pa hiyo MP leader wa UKAMBA ni wa Wiper na muonie puni mwe ndo mtula junior pa hiyo ndo akina kutu haya tuma bubu muzimba na hiyo muzimba ni independent kwa Wiper muzimba ti wa Wiper ai mukamba kwa Wiper akamba ndo na ingi ndongo hizo kama budu na ingi lakini anduma Wiper naonia mtula junior kana itwa kethanisi tuni okulia kaya mbia nitembea either naye makueni ndembere na naye constituency yake na nao zitu 99 mindoni tu kalabu na Raila okani wapi nguye Raila wote mwe president no president South Africa na address nation kwa TV Raila oka address nation as Kalonzo na kinamu na bai mundu watumetwe suosu kwa katika azimio ba makueni na Ruto aichauna ai pando apeta kitui mwingi kitui east na the south haiko aya address najua ilao kazeki ndoge wakitengela wale lolo ndipo ya nene ya ni na kwa manzo kinaendeba kasarani ukwazia kwala ni yaendie kwale manaibo njoo anaibo tabeta mungeza mboja naibo na mama MP onde paipando ama MP onde la wizi makikuyu na Wambora na Munya na Nyoro wa Kiambu na wa Nyeri na ma Nyanza onde manaibo Wanyeri no nendie uda Gana ni lakini ndo sawa haya andwala onde la wita magavana onde mapaku itoki mundu ingilwa na hivyo mutuha no natumia apology no mutuha na South Africa anaija na Lagos I was award the best governor in Africa na kitu ndo naetia olelengo mana hivyo masema jua zai andu manina ipo na ndo ndemeza na uzi ni kwa ndo waeleze ni wapi wala matana bona manzo no matana ipo lakini andu ange ndema na kazu tuanze kena uzi mbilo oye pame sani governor zote na ipo andu matana ipo ni mwakamba yes nunu mana iwe ni muone kabune thina ai munga nuna ndio tu wake haya FM niwethukiisia welo amoneni na tu obau nenda tusioka bayo ni wito banini ketha wikiveke ndo kwenda react ulwa ndeto hizo cia no react ndi ngukulia kulio pe muthenya twanena na senator wa county ya Kitui ulani mheshimiwa Wambua akiyo na vikiana kwasikana mheshimiwa Ngilu no ende na usukumia Raila and then when meta UKAMBA na mota akamba na tando mage tui maisaiti kila kindu cha muthembosu mendeni wa chama cha Wiper na indi twasicho kingongo kweta kiucha azimio makueni magavana onde moka vamwe na NDC ya Wiper Charity Ngilu aenda na bwana Raila nondo Ngilu aendie vono ndo wa Raila na twazia azimio Ngilu ni tuna amoni eku na vikiana kwazekana wati tozisia na zozi limanzebo ndo ile usiumbe oba huko Raila nayo kule eyoka hii magavana ano onde makwate ni ume atatu ilembeta ni UKAMBA na makathi kula gwe Raila ni nzia yako mumina Kalonzo kana ni chao bana FM undwa mbebe musiaisi wakulia suti ya kwa ziba nene kwa wazie the holiday the musiaisi ndo mama the holiday onye ne kazo ti mudhe the holiday you know the holiday no at least nele kwa the holiday so you okay undula ula ikulela wakulia
na njenda kureact sindu isu atongo yano maweta undu wambe ila tunasise kasarani pekendu kinendeka au kuma kasarani na nikinendeka yu asise kasarani banendeka pezi lenenda kwambatwa yume kana itinga netwa yekunundu wa ODM izile unenda ambatu etwa awati itinga yekunundu wa Kenya yonde na patengwe nundu no tuona ande nesa na function izu nyendinethi kuthi lakini ni nami cia ise yonde life kwambe ya mpaka mweso na andu ala manane ni pau na andu ala manai pau nendo kutabia ugo kana undu ambe tinza luozi sioka uzunu ndu ambe mwaliana na manzo tinza luozi sioka eka high table andu ala ngi bonde manai pilo tinza luozi sioka na evo andu lati no ni pau tinza luozi sioka manzo na Dubai sawa eva andu ala manai ya table tinza luozi sioka nundu ni mama ile kutha mana organize undu andu ala ngi mekuka onamo nendo kutabia kana ni mama mailo kuonia kana andu ala ngi meba ya nao kwa wetha nunonie mundu bau weta wa ngavana wa bora welo mathabi andu mana mwati munya etha nunonie munya welo mathabi andu mana mwati etha nunonie olelengu welo na ninonie samboja na wethi ano ngwe samboja ne bodo na nenie indi wa chama kiba twa waipa wethi ndi gusenga hii no tumeto kuwakilisha waipa hii ndatue makanda kana baili hata na nina muikiyo kana ndano giteweka nundu mubango wa kumbanya uumbano na ati atongo imoke na mayoga na akilisho na yuko iwe munge inena baya mundu la wi mheshimiwa kiyo anenie ta mutongo na niendo gutabia nesa kiyo tiwe mutongo wa kamba andu alangi on the men oto nione na tatongo mundu ambe no to nione ta mutongo inu ingi undu ngiro no na ta mutongo inu nenga bana mutongo mundu ngiro na ta mutongo inu nenga bana kibwana na mheshimiwa mazo to na ta mutongo yukwethiwa mheshimiwa kiyo aya Kalonzo kana athiba we thie weka ndio mutabia ugo nundu pe atongo yangi me omwe na itu tatongo ni tupe pandu bangi tono twa no ritwa yakamba obube kuwa wathi thiwe weka no ritwa yakamba ukayu twithio bau ko tikana ke mheshimiwa kiyo ni woto no neno gethia ni wane na ngoa yakambewe ona ndie kwate ni wone na agatabia Kalonzo undu aina kwika pe kulu ya jimewa makomana Kalonzo mumutata manzo tata azongia ende kusunge ndizaza endekelanye nesi nesa nikana mheshimiwa kiyo wa mbwa senator anenga na woni lo waketa mundu na eno thazi onenga woni lo waketa mundu na kunenga ni woni waketa mundu ko yumini Kalonzo ndakaende balabera hila ondo kaniri utabize mudavadi yes na nendo kutabize ba nundu nyene analyst ithi tenda na undu kwithi to kuili na utabize ba kana analyst ya siasa undu kwithi to kuili ni kana izo undu kutwana kwetwa kuili kuma ngilile na miongo ngili umwe na miongo kenda monza ila kwa bangiwe undu ubo wa kulo kwa mbio kuna ni wo siama siambe iye kwetu ngiani na siama na ati titeke kundi kimwe nendo mo tabia teka sinda wa bateke tumi nunu ndi mazi aitie magani mazi aitie kura 92 magazi ya kura 97 magono undu bakwati yo sindwa na ngili manele na mumo makwata nyesio ni milioni ina na mazi ati ngili na ile kwa tithengania na nendo gutebia neza ngili na ile Kalonzo kwanza emolo teta umakateka andu ala maina cheni muno kanuni au miebuye kanuni ogangale kwenu engi na yazinda na twasonga 07 na 07 ni yetha thipo na poka panganganwa muno kwanza muno na ni utabizio baneza i serikali ezio so Kalonzo bala wai ogali ka serikali sindu izi pe ndo mwazi elokwea na Kalonzo amino lika serikali ni ndo longe megeni mo batambukize koko mamanda thitinga balathai the wati tabadhali tinga baba izumbike koteko ni unike bagina ni wakona na Kalonzo lakini bado pethi noti ile sindu izi so ndesi kweata sikwe ati ona unita yani tabika bandu ba manati pai mundu ezo sino zumbi wa Kenya eweka ni utabize ba pai mundu ezo sino zumbi wa Kenya eweka na peke nduko majabata
nuzi netiwazya Kalonzo na Mudavadi na batengwe maka kwata na mailo seo bya andu aseo matona kwekati matona otongoza Kenya nesa lakini pe kindu kingi twaile kwitho tuisisya moi mazine loya ukuna campaign za umanda kula yote iliata meiyo ekolyo ingi meiyo numbers ayena meiyo Wani tokete kwa meiyo tokete nende kutabia nesa Mudavadi twa mkwatini na Kalonzo kwa numbers Kalonzo niwe wikaba nitata kwe nesa na itu isi no ugasisya nesa weona mundula wetinga akumete wa oparanya muno weona hoseta oparanya nenda ukutapia kila kitu mete osa oparanya ni chao peke ndugera wa namba nusie na bube oparanya na wethukisya mundula ukuta Mudavadi namba kwitha kwanza katika andu ala meoka no ina namba ni muno nundu ona kwanza akapua ngweni atazinda Wetangula ndabikia moi wenazio Wetangula na utaye Wetangula tiani for Kenya ANC pa hiyo ndo thenge ya moi nenda kutabia kitumi okay nenda kutabia kitumi kemwe ndabiki tumichu kwa yimi tuke twapika sasya pina wao kuna campaign kila kita wa mbesa sia umanda otongo Mudavadi baza muno moi nenda kutabia ba Kenya wala matono manda otongo kwanza Mateo kule mundu unge mbesa Mateo kwete campaign yani ni arambe huru na moi na elime umweta wa Kenyatta nongeta wa moi na yusu umo kwetwa mo na niwe ukasizye Gideon ukakala usye Gideon muno ukamusia yesya pesa hivi ko kambe yomwena niki Gideon ndauma na ndane na semundu naye yani eva ayo mundu hambo yani nilandu mamite royal family no kethe wewe tumaisha royal uteze kuuma na uteze kunena na uteze upwana na yuwa musisya yes onake metho make be bandu maziaitie ba Gideon nendo kutabizya ba nundu usu ni moi ndego thokonyina Kenyatta Gideon pala uruwe ni utabizya ba Gideon yaba yuguo Mudavadi akiwa no kusemba kwani betu wetwa moi niki betu wetwa Kalonzo niki bayi mundu nzaje kana Kalonzo no kuzemba umeoka atiathi bala beruto na andu iyo kindu jume toke niki nundu Kalonzo ni wisikiwe na namba na Kalonzo ni kwa niendo kutabizya no mundu la wa mwiso pio no mundu la wa mwiso pio omoka ketha okekala waile kwisa kuma oka kitumi ni chao lakini oka manza hata yetela yes kitumi ni chao nundu Kalonzo na namba aya asante nimovya muno bwana FM ninguka kwa kwingi mheshimiwa Manzo kuzungele kuli yes nenda tuzunge makuli natata tasunge nenda usunge makuli asu onzunge lova kule sine kule te bwana FM ya kana magaba na atatu ninze yako mina Kalonzo na nemoto poa weona ni ondo makwata nitu nzela ondo makinita kwetinga nimeoto poa pata mundu wena thina wa kisiasa ta mangaba na zimya atatu matisi mela pa 2022 yoka matisi kana makewi watai mundu atuike minister kana makatuika chao kuni jo kona mekumise pa nayu ukita kuma kibela ndu to nayo na ndu tena mo Nisa ndo rama natuwa makuhati yeti lazima makuunge mkono lakini baki kindu kimwe kinene twe no atumia na nenda ukiweta ba atumia measiati kindu kila mbaya mukambe kwisa kwika ike zimwe undu tukisa kuamua kwika twike twimwe aya pauba kulwa kana Kalonzo nukazoka kula kwe RAILA munga mawito tachama na RAILA nunokie na ziabande to baende to nziazitu ikakoma nioko lakini ndu kwamba kwika juu ndu bayo zumbe unengana mana na nduko no nengeta mana noke kala bayo za kuwailwa kindu bone ana imuno siyaza zika omwingi muno na itonga wa balance na ngaini wa wizuloka zumbeka ende irie nita no namba nita namba kana itutikeko nundu wetekela no le no nye mazenzebwa mambiro ba ni mazenzebwa na matisia enda yukwe mbundu wena ndo anini ko Kenya ta RAILA Odinga lakini mazenzebwa ambite ukatha byanze nuzunze ni ukitana mundambo ukona mundambo waba miungu ukona uma kongo kanze ukaya nayo RAILA ambite mazenzebwa mbo tunagenda bwithie wona takubwo RAILA ndena central kupikia no mumbi ndenayo
Central Zai na Ruto. Haya. Na wabulu pa Ruto na jana ndiye kwa Moses Kuria. Nuru Moses Kuria ni tembera na ke Central tumi. Na hello no kina Central basi vitale no mwewa. Na wenda chama chake. Nundu munde ju pai chama chao ke andikitwa. Siasa ni chama. Na juba yani maandi yema kulia. Ruto tuingete uwe. Sasa la kale ya Ruto kitu chao. Noze kulia Ruto tata za usonge. Na mwekuyu ndaundo umana akenda chao serikalini. Atana chama kiuso vya coalition. Aidha kizo vya coalition na Raila, kana kizo vya coalition na Oka, kana kizo vya coalition na Ruto. Hizo siasa. Okay. Na nebe kule ya kota Kalonzo ikulu ne Moses kwa ametoke. Mheshimiwa Kalonzo? Kuchoka kusupport Raila? Kumota yani ndo momota kinja modembo. Niwe nambe mwe. Kalonzo niwe kaleta siasa ni miaka mingi bwana. Na miaka yondela wa aita kipila. Tamumbunge ndabaloka. Kalonzo anezi yoka obaluka hela ila makwatana. Tenda thini ya gumu no abalokile 207 ni weka. Na kulilika diate. 207 na wanduwa mbunge. Ai mumbunge. 207 na komete president na abaloka. Ndio watati. Na ndani huwa mumbunge. Na hapigia vice president. Ukubanga anagyo balo cha Raila. Kizia neza nezioka utumba ni wande Raila. Na yuyu aya kamusunge ngeja Raila ndo ngona ngunga takizi. 207 Raila niwe waina kindu chai kindene. Wikela woni yeyu. Na choka 2013 chao lakanga 2017 chao lakanga yu Raila ndepyo. Ekangotabie. Umasenze na ndo metikete. Unga andu mayetekela. Mheshimiwa Manza baba. Basunge makundo mondala. No asongea. Unga utala mwa matisi na masenze onaita mukamba ke kwibuthia. Mukambe bina. Okay. Mukamba ke kwibuthia. Mukagamba tu atoke ibuthia. Ke kwibuthia. Onaita ndio usinda ndagete la usinda nikindamba izio ndani ziete mundu lota utaithenia. Ndo tukalete serikali. Baizio ndazi ya Kenya ni ziete mundu lota ithenia ni mukamba. Bekela twenda na bekela chaugo. Aya, bwana Ngunga nenda. Ngunga ba unje be mbilondo ngili 35. Na isu ndizo wene. Ngunga ni wale taundikila itwe zizake kana kivila chake ndapita pa yata kwa tene na mbilondo. Aija kana na kamba na idia koze kivila. Chama gogo ni sawa sawa. Tena thina. Aya Manzo. Umonde birthday yako na akene munoje si chao. Ona Kenyatta original azindi akwatiwe nzalu. Aya sawa Ngunga Jaramogi. Ngunga nene kulio. Twene ne chama chao ipana Raila ndeno ele metaitwa UKAMBA. Watoto sisi ya nondo tuyasera Raila ndalikitoka na magavana asu atatu nondo magavana asu kutuka manzo asia asimaendete kwa andu Mateo thinamo nimo matano ida meoka kwa na manzo ndo sisi yona ate hivyo na maze chama cha Wiper kila kilezo kitawali to UKAMBA nondo kiute sole ya chama cha Wiper kitawali to UKAMBA wasema MPs ma MCs ndino account assembly situ sitatu naende kulio ni Wiper ni kusurvive na wave ile hivyo ya chama ya ODM ya Raila Odinga na UDM na hivyo ndio kulia hiyo game mwazi hai atikwa makosa Wiper ni chama kinene UKAMBAni. I totally agree. Lakini kwa tuna kwaze Wiper ni tawali to UKAMBA nundui number 1 ediko ta UKAMBA masaku pa town MP ni mwenyaka ni wa Jubilee. Tiwo Mutua gavana Mutua masaku kaunti la nene ba UKAMBAni ni wa chap chap. Mungi ngilo tuo no kadbika ba gede Kalonzo Mayara ni independent ukazi late Kabaka the senator anai wa CCU jui wazi yake nikitawali tei umundu mtu akina 240,000 votes mundu ngilo ira ngilima aneli mundu akibona inga ngilima aneli ukatungia nukule hizo the ngilima ana mwanza tiwo alazi ya tuene governors na bayu mo wa chap chap wazi kitawali te sio bako ka nyo kazi hii kitawali teki na kitawali teki kila kibo ni kinene katika UKAMBA chuo lakini tunaanza kitawali de nundu andwala matawali to UKAMBA tima Wiper akatungia nguo kama za kusongea hapo kwati hapo kama za kusongea hapo sisi ya MPs na MCS alaingi UKAMBA ona parliament ngoja parliament chama cha Wiper ni namba 3 Kenya na ndio utabia te Ngunga endanu ukatweka mumbunge nundu enda utweka mumbunge anyene kaleta mutambunge imyaka 10 endanu ukatweka mumbunge endanu ukabika kula kwe Raila
ukesela babe Wiper tu ndwa kula ndina na ba wenda iwe waka ondoka na nuba aye Kilonzo ya toki okay na Wiper Kilonzo ya toki na Wiper na Munyaka sawa na Kawaya mbona Kawaya no ma chap ndulike chap ndio ngwaza nenge ywe tunene rozonge tunene practical kila kipo tuweke kwazia hii nge kanundu Kawaya da ubia Wiper apita chap okay atudilasi abetie sisi abantu wende sawa kiuni cha abetie na nema abetie na nema alikile uyu atipita mbunge uwa parliament ambetela uyu atipita parliament no wizela hapa Wiper tu unenga tekula kwibilo sawa kuli hapa Yesu yae Wiper ndalike chama neto unena we kwa mass video Wiper ne ku survive na wave ila hivyo ya ondo na kuelezea RAILA na UDA onaona ilikile survival ya Wiper ati survival ya Wiper ni survival ya chama number one Bayambe Bayambe ni presidential candidate number one is very important number two ni with an opposition their running mate ni very important yo wengi niwa nundu kazi ya Kenya as it is ila BBN na balukila na yale wana Ruto ni the winner takes it all the winner president running mate yu mundu Kalonzo akamotuka running mate akamotuka president na nijo kuona egete bitimu no aunga menaoka igera relevance yake no yo bonengi akahemo Peter naoka na ye motuka running mate wa mundu Kangona vile relevance chama hizo ole kanga mono nundu umundu chama kitena president yokana na mindo onageza na moyo mbi kulika kwa opinda na manga na kulika chama kwa opinda na maza na takuwa chao na chama kino ndo representative candidate umundu ofia yitu muno na tifia yitu ya kwa personal pia ya Kenya Raila ndo anatoka president ina Ruto aidha na MP ingi mono kwa una yo Wiper ni ndo the representative candidate aidha president candidate na ma MP na ma governor na ma senator na ma MCA no iko nundu by grassroots lakini MCA ndabika county assembly kio nengi yutekea makite na ma MP na kitema ma senator na magavana kwa kidha kina kuyanenge kidha kya lose relevance na kwa utio mpaka Wiper yu kitepio number 1 Kalonzo atwike presidential candidate na ndo bitia chu we mweneza person ndo wedida wa Wiper aziko tuka running mate aya modu kachu peda be binda mono kwa ndwa ni mebande kwa the relevant aya okay ona bana FM ne wedu keze ne sa ne wedu keze atombo yasu na tukiro vutu ene angewa ya azimio la umoja movement kwa hivyo na movement na si uviwe na tuene ya movement no ngijaba keda na siama ingi ile ukavo what so sisi ya possibility ya kuona uona ni siama zibilito na kukandeni azimio la umoja movement na tu of One Kenya Alliance nuko na One Kenya Alliance tawe mtaalamu wa maondo mao ndio mnenge zitwa hivyo ino ni azimio ya Mbilondo movement bali tukikebo this is azimio la umoja mwebali na naondo ni newe zita mbego na mazo yu ambio kile okay ambio kile ni nena na FM mheshimiwa mazo azimio ya Mbilondo alright sawa kwa nagu ni nena na FM bwana FM watu sisi azimio la umoja movement banzo ono comment no sawa wena zinisi yake wanaone siama sipi itona ukavamwe na twine One Kenya Alliance no kuona azimio la umoja itona omelia One Kenya Alliance no kesa ile atongo yasu nemo kavamwe no ndo Raila na isekana ini movement nene ikase ovwa na ile gedha ikata iyoso tongo iwande ya Kenya bana azanda nenda twambie ba undwambe ni kwati onaguma tene okwebinda yibandu ndio thire tukiwa kana azimio ni naandikithie kwa registrar na ndiama lakini ndo enonie mundu lawe Raila nena ni wese kindu chukibo na nikiandikithie na yu wasisia wethukisia elo naisie yukwina azimio ni weze yu uimanda otongo ye peke nduko mandu metha ama endo manda kita wa kindu new yani kindu imbya ukuyule elokuwa UDA leo nandu ngewezu kwa yiwe roka na UDA ni tono meja ajumbe ingi ona ketha ndi kwata ukwe nundu wakwetha ni kindu kibwa hata mpya ni kindu kibwa hata new na yupa u ogindu kibwa hata new ni twabiza bano nipo nicho kithitwe kiya Wiper nundu Wiper thithitwe yende ibwa techama kikuite ugethia nukuna andu maibo magwetwo thamo na ni utabizia ba kindu kila cyose nyo nona bwa azimio ni kindu kimwe kiloto no kithia umituke muno kwanza ni Wiper nona bwa azimio ni utabizia ba Wiper pa azimio ni uzibe kulu emo yukaika kula nwa katika masindano mundu wake kuli hati
nitho ni museo kwa kindu kila kithukui kana kabangetha ni muthu kwa kindu kila kisio kwa kindu kila kisio no sunge ola mwingi andu ingi maenda ne wone kana kabanga kwata kindu cha nthi kindu ni kila kisio kwingwata kindu kiyo langu kindu ni kila kithuku na ni utabizia bandu keze kwitha wi musani cie mundu la wi Erastus yes uyethea katika azimio mundu umwe waina kwitha eta wa wipa na ni ndo ngori manza ningonenga mwanya ningonenga mwanya neza ana mzungi okau tika kwata na azimio tebalu kweru ndokwacha haya nendo kutabia ketumi nendo kutabia ketumi undu ambe nendo kutabia azimio undu zisewe bithiilie tikindu chetinga munango pe kindu kimwe gwenda tikalete ikisisia muno na ninyi nicho gwenda kunena kina ibaya kasara na nicho kinenda kuona niko kukwibina kwa musumbi na niko kukwibina yani nandwa ingi makimani nendo kutabia azimio na ndinekiwe yangu ngano mewetwa ona ndinekiwe waipa na ndinekiwe oka azimio inekitwe nikana ando alo ne wiye moga upenda bana neni izindu sita na imbingi muno be mundu mwana izi ati ivye ni ivye tanangi ni ivye takwanangie na ni ivye tauthukizie zitwa murathe nona neni na yutenda kwambia obuta atile ana izi ni to usioka ni ivye to usioka uko nendo kutabia imyenta analyst na kale na kindu juni kizizia neza na kindu jo na kiinaicha ona kiinaicha Raila na ona kiinaicha cha ngunga kindu chuki naicha mundu akimane hata gwa ati nye muzumbe na nundu ni maila kumbe thukezia ninambe yiye kwolota mundu yonge wa azimio na nenda mwambie kwithia na muno na muhimu sisia nundu ningwezo molota anga munango na wasisi omundu nitwona kindu ritaila uchona muzumbe ainena na regalia ye ulangu na kwete onena nayo owaende onena asia na be mundu ngwiba yani na amukathi ya muno asia nundethesi ngewezu ndiye ndetizo za tonge wasiunena watu nendete manne kindu gikibange musumbi no kwete onena na kima musumbi no kwete onena na kima niwe zimwezo ndo kweka na nendo kutabizia baju nikithia wa na chukibo na tingi chauma musumbi nundu ni twatapiwe o ni mutongo wa waipa mutongo wa waipa aisye we evukuma na musumbi na mwiwu na mule kwiwa na ndakata to kuwe ni mundu nendo wale tujundo kiumini umunde yake wati tiba yazimione ni utabizia ba agaja thi niki niwe ona ni wanenie kwa ndeto ciake cienye ni yumbanĩtie kuthukuma na musumbi na ni thukuma nake na nenda kumalugila ba nenda kumalugila ba panga bana ino cio kambani tukwacia hii cietha cikwete kwenda umina mundu nenda kwa ngaba na cio kambani pai mundu cikwete kumina ngaba na cio kambani kwanza cikwete kuumizia mheshimiwa Kalonzo Musyoka simwe ati ukezobanga kuthi ngaliko ya azimio ekala weze ndwe weka nduno ni ngilobo akweto moya ukezobanga ku azimio ni ndwe weka ngaba na mtu akweto moya ati ninatuma SMS ni Nigeria na zikana ni Lagos na nina azimio kwa ukeza kubanga ku azimio ni ndwe weka ni muumizie yu na kibwana ni maana nani evidela kuna ina devolution conference baby ta kwanza baby there azimio ina ingela makuwena tunai wote na twaka devolution conference yini bongo ndo kutabia ati ngava na isu pa yu ndo sikwenda kumina mundu lawe sikweta omwe ati nundu Kalonzo Musyoka na bege ndwingine ayo twaweta gwenda onenga andu taadhari nene ndato imine ba ati yendo comment kaindo kamwe ni no comment na kunga ona kau mheshimiwa Kalonzo Musyoka no tono kwatana na Musalia Mudavadi bege ndukingia na Musyoka magala ndima kaya kuli mo ando ya twamasisia muno na manenga kula yakwa patengwe akatwika musumbe nendo kutebya mwezi ona mundu ona aisisia mundu wo nicho wona itinga nito maungama na thiko nakula nemba loya ona mona Mudavadi yobo ona wetangu lebo itinga thiko nakula nemba loya ketumi mundu kake kulia le mundu kweli ona kauni witu na munenga kula
eno to na izo twika muzumbi na yona ayiye mundu no to na leo twika muzumbi na yazi na azize muno banda bala mundu to na twika muzumbi nenganya ko uni utabizya baka na ndukeza we muzahanisye 1 waiba 2 kanu azimio yuto ugoto azimioni mina yes tala ugoto azimioni 4 3 Wetangula for Kenya NC no dalile NC ndio unaandio mbele mituko mno na na wiper ndio betikuizi number 4 nisi amaila osiwa PNU pa central na DP sio chama hizo sia central PNU na DP ngokefedha we musaanisie ile siya tisi yuzu nenge ukwesi yandane central twakwata central wena nonye clip kila cha Justin Muturi united yutu akwata chonde kutukesa usani ngokona kikundi chonde kidengeane umoja na kikazi mioni. Asante comment mituke nenda soma watu bali mazesi amaza ndabe kidogo comment number 1 yes umuntu undu president weka yini kabi umuntu undu president weka undu ngaiweki ngayogilazia this is my son with whom I'm happy with unu mwana wolo jao ubendea sitione Raila president yazia unu mundu la wakwaneto kwa maana yake number 2 peke ndio FM waweta ni chago wela jona waenda ni never aenda ngiata ela jona waenda ni never aenda ngiata ndalidile bune koyo aidhe mwingo iba aidhe mwingo yongi nunda ya kililo kango weka dunna yo wiper ikilo kangethi baja ili kebune ajao yo tumia biblia na hiyo ndio tumia na yeka ekami na ndo ngeta kwako theologist luko una wiper kila FM waweta kana asasa iwa ibadepa already endeni nuru baibantu bange belekeka na siamira zyo ndezi Kenya oneka uda sio nde selekele wabe azimioni na wewe serikali kauma wewe tukakwata chao asante point ya kwano imani ni muno hii ni siasa na ninzomete musumbe Uhuru Kenyatta o muno akitete ndo emwe nundu waenda ukwati yambi numa na baloi akeka kila chailite la wokie wote ta mwanasa na ndeumba na ezie kwa janasa na nduma ekathi umunde kwa ene na ndundunge eka nundu anwala mumba ni webune makizio juna me RAILA eko wiki ndundunge eka kwa uti atike nduke nene siasa hivi ndukagela ndatika aya asante mheshimiwa Manza nende mwendo musese ninasio kwa kuinge yu motumani ndo sama motumani menyu nigenda tuenena nenyu keseja tunene tenye ndi movie yapo naona motumani mayande no likama ingi yo Facebook nako ni Mutongwe TV and like page Facebook Mutongwe TV na wesemba opea wovu kwa Facebook page yakwa ni Erastus Kidhugwanzo mo and like page na weti otumani wako vone ngosoma na ne mo soma wende ke ndo motumani ni maingi na ndi ni wanamba otumani mokuve ile tetu kenda imwe 5 ndo basi mo namba siva kione kwagu ni wiki wewe unesa ni madam ngetha itawa Elizabeth Kanyiva no kwikie namba ba unesa we kona simu lese wa TV na ndo sele ni twegwa na Twitter ni @Mutongwe TV ke @Erastus Kidhug # ni kuombea siasa tuambie nao nenda tuambie na mundu kwitwa Josephine Musembi manzo ameanza kuwa tribalistic manzo yewanu ambaye kwetwa kabila muno ni Josephine Musembi samunzi wakati undi niyo vana nyuki ngelese manzo muno Patrick Kaloko Raila eka kodha ukiwa akili ni president amine tamu yake haya Sam songo mdogo Erastus wati data munene ngelese manzo muno na atongo yaso angivamwe na elo elima mutongo yumutitu kalikuwa de twe live akamba tuvalo kila kolea kukwata na kendo cha tumanze ngwata niyo twithe twathi kwa Raila kana Ruto tumea tuenda ma minister 5 malelo atatu kwa kila county ni engineer Amos Mwema MCA mutito kalikuwa 2022 asanti Francis Zuki asatavya maanzo anene tamundu omwema naye kana na maondo ma tribalism manzo wewe kana na maondo ma kunene ambai ni wate nike utumia azimio la kiutumia aya Richard Kisio FM no kengana Kalonzo either athi eweka kana ajweni Ruto tavya FM kana ona deep state no isinda wa ni Richard Mutuku Machakos tao aya serikali nene ukambani twitha na record nzio ya usakwa atongoi tambai twasisia Raila ola tunasa kwa vutene oyunde sawa kulingana na kusisia kwitu tambai usini woni wake chalo mwasa
Duke JB Raila tosha ni chalo mwasani va kayole asanti ende ando masimu ino sa simu 5 ambi kuigia simu credit yu mukune aya FM oso kwa osiokelela Albert Mutua following from USA Minnesota. Albert no ni sebala we koke kana USA Albert Mutua ngine mu vyamo ndo akwelela amona Joy Bani Musilu bwana Erastus etavione rebo manzo that sometimes it's good to agree with Osumbi. I'm foreseen that Honorable Kalonzo and Moi might join Azimio la Umoja if Kalonzo is given running mate for Raila. If not, the choice for Raila's running mate may also propel Kalonzo to presidency katikati yao. Ama vipi bwana FM? Ni kwa tekino waelezea. Aya, Onesimus Kinama, Honorable Manzo is in state of denial. Raila Odinga has support across the nation. Aya, Eric Muya Baba Aiden, FM pointi ndiye ndange wambinge nondo ni sioka eka ni Kalonzo mpaka mwiso. Aya, Josephine Musembi, huyo analyst ako sawa sana. Ni bwana FM. Eric Muya sino na soma wa Eric Muya na soma songwe na soma waku. Manzo nunze kazi yamwa nondo we na point si na mwaki please. Kamba people, let's support Kalonzo on either ever. Pato Gibbs Augustus akate eka umutumie Biblia nai nie Disu aziata kana ndo akoti Biblia to akoti nai Augustus kate twina bana FM ba akoti nai no rekebisha Manzo kwa insight ai manzo no kwa insight Eric Mwanzi yake FM is such good political analyst. Manzo is living in self denial and advice yake ni out of context and makes me surprised. Haya Kiamba Jeremia Erasa Nzomo Kalonzo mwambia to support Raila juu tutafungiwa nje ya government. Haya Kedia Banzo sana lakini ni kwa UDA Franklin Kilonja. Ngudi ni Manzo niki ukwasya oka ya kwatana na Azimio makasi ndo ni Ruto kwa cheniki. Edo Manzo ke wawe take no tutabya makasi ndo kwa cheniki. Oda na kilo tumanua kumanya no somye ne ndo soma alanda na soma Kalonzo tosha baka mwizo antri mweo Augustus katenda zomye tumani wako wezi tumia Biblia hivyo Raila anatumua na achwe Ruto ataungana na Kalonzo at far end. Dyson Maluki mautumani 5 no sesimo chauze Zesi Simondo siende na kuka. Eric Munyao kila nisi sawa ende kanisa mautumani 5 chalo Eric Munyao yasia kila nisi Raila ndena kura wona ndena kura wona Okamba kura sio Okamba ni sia Kalonzo na tula tuonge to nini ni twa Ruto kana nata Manzo we humonde okay aya otumani ungi Fred Maliti Kitonga kinduki ni confuse ni nundu oka Kalonzo ndesa unewa flag bearer na adhi kwa Azimio ndene warani ni mate. Haya wakatatu Eric Kala Raila eka kuthauki wa akili ni Uhuru. Haya wakana Raila will carry a day before the election. Take that to the bank and get a loan. We reveni wakatana na wamuthia Ruto na Raila vaye umwe wisa usumbeka Kenya nundu kikuyo ke siasa nundu ola otonya osovya mali yo asiki kuyo kisiasa alama rono osovya mali yo izingale kwa Facebook na kwa Kenya mwaki aya toze simu 5 wambe no chauze nenge simu yambe hello Mutongoi. Hello. Wati ndata. Neza to iwe ko okomie. Aye ni na koma. Kuikombe to ikoma. Eta woni wa kana ikulyo. Eta wandiko ni views ndaka vereva Asante. Ine aziate. Ndeko ikido tabwa ni FM bauna mondo engonga Ya kuwa wala president yo no andeje obe kivela Ko mondo yo lo ne onga miweni Moi mwaka wa 2022 anda jona kwa unde to izia lo no tinda ipya Raila ukweli nikana akamba makaya maona Kalonzo mona Ruto na mondo engonga imwe ate no wewa to mwendo azireva muno Indenga beko wikaloke vyekula vyake. Newa Kwa uwende Tienda kuwa na mundu tonya ika maendeo nondo
kuma andike kwa maisha emomi emo no kio kiambata atuine zaona Raila itumwaga kulia ulu kio kiambata meki achumi no zokia yes asante ni movia mono aya simu ya akeli chalo era simu ya akeli hello Mutongo hello eko aneni aya tuoze niao hello Mutongo ano labda wati dada ninoka ingendi kwa chakula cho kamba ni cha UDA na Kalonzo Kondo Raila nde musaka woso kambona ba zendro no ya mana ba kendo jaja ojita no nguma egito utane diwa haya Raila waandie kanane tiavi kakanane andie weka walipata mamba alisema hivyo ya asante haya tuose simu ingi chause ya katatu hello Mutongo hello haya tuenena nao ole atanazi Atnas. yu mwena mujadala museo muno asante na nengi niona manzo ende muno no mutu so vija debate yokaza kweza eto manai Kalonzo witu kubikabu aende teata nijenda weze kwezia olagala dezo dikwe tinga tatidi kwa honda tena tifi Kalonzo luwenyiwe neokindoti nusio asante haya yakana etiele simu ile nevinge simu haya hello Mutongo hello wati data hello tuenena na ukuma va hello chao zinenge simu inge haya hello Mutongo hello tuenena na ukuma va wenana na wambue kuma ngarikosia Kibwezi East hello karibu sana Wambua Kibwezi wenana na wambue Kingondu kuma Kibwezi Wambua wambia nesa endo songeta naye pesa simu ya mwisho tose ya mwisho hello Mutongo what sawa niwe mwatilwa haya tuambe yobusa wa mom Jana sasa tambe kwazia ngani apologize ke uja mbilo lakini kila mania nati unity mwene naona hiyo zumbi yuno wanyanza na unity matana kazi mio no yikiwe Asia Kalonzo ndaki ndo kona parabe azimio na woka kuongelania nondu aida unanenye yu ndo umeano tutinda na mo nizi ni ona advantage imwe nindinda parliament nizi njao kiende central nondu nindinda na mbunge ma central nizi njao kiende Nyanza nondu nindinda na mbunge ma Nyanza kwa nicho ni nawe lakini ye ndiye ndani ndo ni tribalist lakini they no lawe boko bikiyo monde siasa cia Kenya ni tribal na ina mbakuma bau lakini nengike kwa ndola mewe kama make uni na withdraw weka na anajaza kina umanie na Junet yes wewe Junet au Makalonzo vino Raila wa Makalonzo na kile jao tabia tuile ni hata na ndwaso lakini nago kwa umiwe ni kushoka wa tutukita na ndwa muno ni obine wonamo yuka bako ni Kalonzo amushoka nundu Raila yazia mbako kazumbe ka mundu unge ende kuika azumbe ka Ruto na ka Ruto yazia mbako kazumbe ka mundu unge ende kuika azumbe ka Raila wakiwo ndo na kwazia ndo sumelekele ba aya okay tuwe munga and yazia finally yes kubikiyo no munthi central yonde yikwa Ruto ndamba uma na central iko Ruto kwao inondo no wasio kubikiyo no munthi central yikwa Ruto mheshimiwa Mansanga kule kulio na kauma bu idikula kwe Kalonzo ndikula kwe Raila no aya tueneneo Raila na azimio la umoja ile inaitwa Kasarani na mudaba nuna etetwe nuna ndike balwa na asiawe ndekata ndebika wetangola the same mheshimiwa Kalonzo ndanaye Kenya anaye ndia Sudan unaona vikie ni Moi na Jerogo kulia kufika kwa Kalonzo na mudaba na wetangola na kufika kwa Moi unabikie wona ni osu ni waje hamusungula Moi unabikie nuna wetia oka
nanda ni sababu ni na mwati ni kula ni anane ni sababu no na kindu na ati ni mukenya wonde kula baloi nana sia Raila kindu kila thina wo wandu amonde ni lamaneta movie target kumaanisha Ruto na Raila wa uzazi lokwete alokweza na wana die kezazi jatia laki alokweza kwata itaizazi ba udo na azithia maoka ti anyanya amenyu allies ti anyanya amenyu tola kwa umuneno kwa kwenda upangwa katika Russia mekwenda mena ibathukanywa na NATO yuandu ma NATO ni allies monthe me bamwe na ke Russia no kwenda umantho jau anyanya make lakini zwi sindu cia dunia kwa unenda kwa jati tuke kwa oka na moi no na izia oka ni jau ni allies lakini ona mwe ally munene la unena ni Junet na ke ni Raila ni munene na muthuku muno. Okay, tuitana no sio Junet nienda kuno kebala bwana ngonga ngungona kunenda tuwa nendo nenga woni waku nondo wasisia mheshimiwa Raila ni mwabikie NDC ya Gideon ni wabikie ya Wetangula na ni wabikie NDC ya Wiper na ya Wetangula ndao ya Wetangula ndani ni waendie ya Moi ni waendie ya Moi ai no mubothete na no ya mheshimiwa Kalonzo kwa zini mota bothete aya mheshimiwa ngonga kulia kufika kwa atongo yano ni wona nyomongo ni show ina ya muthemo kana Kalonzo anaki kila kindu waisi kana wende zo support Raila yengi anaki yando meona nitawende tekula kwa Raila nitogwe tunga yengi kula kwa Raila kana ni chao kila ngona hii Kalonzo anaenda Sudan on official duty tawe ulamuza kuwa wake nya upata nishandizu ya Sudan na Kalonzo ndathigwe ndetuma pa maoni makwa ndetuma mundu dozinda ndo baadhi Sudan akakunebwela wale kuna ni on behalf of the government of Kenya etwaite newe mwene Kalonzo ndo natumiwe na ne wa date na wazuoka athino kazuya muna na kindu gicha chao cha ikibange kwa hiyo maona opinion ndia zaka na Kalonzo na boycott agetha na boycott ya ni planned boycott ilo unaiweka enda weana ngiti nda point we president kibila juju na president yoto na mutuma kwa Kalonzo niona nundu Kalonzo is a statesman na Raila is statesman nela Raila weta ni NDC yake Kalonzo weta NDC ya Wiper Kalonzo amungi wa Raila the whole day aibu mutha muima na niona na Kalonzo kekana yo baba mindoni kekana iba Kenya ndatia ndakoma musi etha okacha ono mundu disaka na Kalonzo yaku sio kama mundu ni Jonas ndio ndio mwana chao katika ndio mwana katika jamhuri kwa hiyo ndio jamhuri ndio jamhuri lakini mundu no thukumana sio kama ndio wazo ndio we ni kwa tumito president kio nengi kwa hiyo baba Wetangula yule zina ngeno kija Wetangula na Musalia Mudavadi na Jirongo hii kwa hiyo nenda NDC tatu zi andu zi region kama NDC tio imwe andu enda na kabana na kabatio ya NC papa hiyo wona nyo papa anything papa ni kwa ndio yuke kape pe kaone ngwe kaile toke ka Uhuru Kenyatta perhaps enda atanenda Kalonzo yuka NDC ya Raila lakini ndiko nawe Kalonzo tamwene tawota nenda akuka aya ino ya kanu kana mbokutabia nabe kundu bake wetwa pamutagizi nesa familia ya mundu Jaramogi na familia ya mzee Toroitich Arap Moi na familia ya mzee Jomo Kenyatta mwika ameania Uhuru ni wakanu ani wezu na Uhuru ndakati ya function ya kanu na Jubilee ni extended kanu ngeti ya Uhuru Kenyatta na Ruto tio wa maendeleo youth na Jirongo kwa hiyo uweza kuanzia mkana Raila note ya mindo na tinga tio ya melilia kanu nenge pa hiyo ndo anwazo soma separate kwa hiyo Gideon kwa ndo muziadi wa inyake ni Margaret Kenyatta senior no mwejeya na ewa kuna kona ewa komo iko na komo wala inailika laini kwa hiyo ndo kaeze kwenda zuo nomwe Gideon kono especially la mzee unaendi mzee za instruction muda Gideon za instruction kwa Margaret Kenyatta senior ndio nondo Gideon weka ni wewe uruwekeka nondo uruweka ni wewe Gideon ukeka zina ongelage bigete kingi maana kuna ameli na una Raila no digile ba juku ya America rudi ni family Raila kana itatu na wa Kenya family ziana itatu na nichone kwendo likaya kano itawa ya Ruto ndiba ndo likala nenge likala na Kalonzo zilikala Kenya iko na wenyewe kwa hiyo ngwazi hii kanu ndi zote ya Raila na Raila nakati ya kanu na Kenyatta nakati ya kanu nakati ya Raila na bibo tuendete no waeleza neza bwana FM
nenda ondo wethukezi yao neza my mean I love you wezo kulikele love na gwa tato sisi yo data ke be na anything tayo mutaalamu undu ambe ni kwa dia twilo kunena bananga kuya kana okan matho cia suspense na nendo wotabia kana suspense ya oka thio sokoni ndugonete neza masoko yo ndo magote kwikulia ugwa magote kwikulia magote tuno meweta oka ndo magote kwikulia ndi mundavati na yu kwadi egua mundavati no bangeta kuthi kwa UDA ni wotabize baba ikindu kya muthembozo nezinga oka nezinga oka ndo makunete ju ni kana ndo magote kula nye ndi baitu mundavati no kwezo kana manzo no kezolera ubona nyendi zikizolero no lakini yongela lezi ja oka ndukona eta mate strategist me strategist na matabizi ati au mena ndo mwine zindu bingizia uthosia kindu kya mbele thosi isa suspense na mathoite na mwezi ipindese ona zifuna na ziendeneza yuni jo kuona ona wetangula ndiye kana anetu ma apology akaze ne bana no kwatena yako yemana ndene tuma mundavadi yake anezi otuma anezi otuma baadaye azie na kuna tweet ana tweet the previous day una tweet azie no kwatanite you know of course umashimo kwasia Kalonzo hii mheshimiwa Kalonzo of course ni mutumene musumbe nicho kuangithiuka ngakwe ati yemwe so Erastus nicho kwenda aziaize mwana kindu yes kindu kila musumbe ukatabia Kalonzo ukethia ona kaunu rona kutha endo bitu ukana nacho lakini kethwa kithia mamuno iyo eva Kalonzo na wazija neza nenda wote neza be kindu kumecha abata muno kita wako ni makula na titwa itia kuniala makula mabata muno katika agula no tiendete yangilile na miongole na ile meba yake imani na ni utapizia ba ilate kwaje kana nganyenda na kwata kula ke imani kana ngani kwate kula ke imani ni utapizia ba mundu la we Erastus kula yake imani ne ya mwaka ukete mwai wa thandatu na wa monza yes ni woka tukaazia kema jadi kwangania yute ile ba andazuo ndema mbaye kala ndema sia hizi wengania aziata na niendo kuya ni utabizia baaneza arazo bayi mundu mana ngaenda iya ugethe ya mayu thama niki gilile na ela kuna yekubyo muno metie Kalonzo mama ya no ezio mwana amzoka tabadhali ukaba utukwatie na ela tubika gilile na 12 nundu ni woke ba kyoko mina tugune Kalonzo niwe wetu ka musumbe no watuikie musumbe ni utabizia baaneza ndumake mani bayi mundu manengete ndaiya meka kila choko keseo na ni utabize bahani choma kaya kama iwa thandatu na mai wa mwanza ndio mageka yandi ona ima lakini wasije nendo utabize bahani beke ndukume gwenda tuyikula nyamo thanomwe na tukula nyombe tukiati we musumbe na be mundu anena na kwanza nuzo nalikana asia moi gilile na ile olotile uhuru nendo utabize ba moyula wolotile uhuru urula tena ke yunda kwa ama yebinda thiu na ke mundu la wolota wa ula na ke ne tinga na ke ndabwa urula wolota webinda thiu nebo ngwenda tuzo kulanya we urwe ta musumbe na tawakuma ke imani we ilo kolota yandu make nenda thiu mu makegwa na nendo gutabiza bakwa wingi nyeta ne analyst ila muzumbe wera byandu make tepiona makegwa na nenge tio open niona tawaisi ne Raila no mundu azia munambo mutongoeze malondu eda no edugeze nesa azia mulambo mutongoeze malondu ni uzinda kau ini malondu yana matongoeze muzamu maikana ngade wo mundu unaona yuko wasise muno ni katika hapo hizo tukatonena wasise muno kweva oka itanaibo atongo imao kwa matanaibo munango nyendina thina na Kalonzo ndo longo tabize ndwezo obenduka nienda ukutapizia ba nyendina akuya ita analyst Kalonzo aile kuikwangania nugua mheshimiwa Ruto no kumwenda kwa UDA aya Raila nake no kumwenda kwa Azimio indi ni utabia ati nyapa kwa ta analyst na asisia 70% Kalonzo yegeta kwa Azimio nundu pe Raila la matule maunga mai mwe na nebo musumbe ugwa na kamba leaders meovu na watakwethukisia weminukelia watakwethukisia oneni wa atongo yasumele mathikone mamo tutia Kalembe Kalonzo ni ndugu yangu yes
Nukati nethukiisie na itina wavo mimi siwezi unga Raila mkono kwa mara ya tatu. Alafu itina nziazi tu ikakomana. Ku Yue ndo utabia ndo bera stars. Nendo mine ba mheshimiwa be kolo manzo kolo nene elilikana ngomolika. Tuzunge maboge mambo. Sindu ile isukumete Kalonzo. Sindu imusukumete muno. Imusukumete imwelekelie kwa Azimio. Yani we onake mwene agenda anate kwenda. Imusukumete imwelekelie kwa Azimio. Na ino kuwe mutele manyozi wambe hiyo otapwe wa ndabali no kwenda odhama. Ni we ndeto isu batayo nimo. Ni we mwende mheshimiwa ambe kuona hii. Nindo no kwatana na kwa wingi onoka kulia mheshimiwa maanzo kwa wingi. Na nini mmethukize muno na nini kwaje matuma kwa emegwa andinesa. Wethe ya ukamakulia hii. Leo nyumbu tona kuyi kwa kamii kana mrona kuyi kwa Azimio. Akwia kwa kamii ba uni pepe uni aye. Ni aye. Akwia hapo ni aye. Yaka lea nesaka kwa. Ona bayiwe na kwa Azimio. Ona bayiwe na yuko Azimio ni wona ama kwata. Na you ona mota atongoi. Mota atongoi munango. Nendo kudebe nesaka na nimeka obabe Azimio. Na kila chakele ka masukumani nundu muzumbe. Nendo kudebe kendukala Kalonzo aneni ile bimila kwa nana wulu. Chaike ndu chaina bina muno. Na ndukone taeka na izie nye yukuma yu kabanga tuika mundu wa. Na kume binde yuona makwati anena wulu. Na kila Kalonzo atekwe ne wulu. Na yukuiwe ya Sudan. Atumerwe ne wulu. Na kedha atumani wulu no na leile. Wale kuza wizi wathi Azimio akalea. Lakini wa ati Sudan no kuthi ni utapise ba wa ati Azimio watu Azimio kwa wingi akana kwate hapo mheshimiwa manzo nenda soma matomane be ko lyo ko lilwe ya ila waise kana waipa ya kwata na Azimio pale ni Ruto kwacha na wako lwe kitumi nenda kutabia kitumi kupikia no mumbe akonikula maki imani matekwa Raila na kula ikauma kiimani. Na nendo zunge na siati nizogelele ingi na siati andu maki imani. Alama endete kwa Raila na nini muno. Na mbahama endo mai kala kula kwa Ruto. Mbahama kwa kula kwa Kalonzo. Na hiyo na isiati kima anisa ya chwe mwanundu kekesa kuamua. Anisa ya kima nundu jama ja Jubilee ne kiko. Mundu longa mana Jubilee omonde wa Central. Ali to baluka kibila kwacha. Kima nomba kajuke uzobya chamba kingi. Chako kakusobya coalition. Na ulama genda uzobya nake. Asante. Kana mboso matumani meva no nendo so matumani kwesela ilite tukenda yimwe 5 nambe matumani mukuve. Benson ni va Nairobi. Ngewa ya Kalonzo ni adele kabisa. Nye ni ungamite na Raila. Ruto ni pretender minor atachange akiingia State House. Haya si uone wake. Maanzo ako sawa ndo nawe tawita wata. Nita Francis Kioko Kuma Masinga Modhesia tavya maanzo aume mea tatu ilama endie kwa moi ndesi mataviwe chao osumbe wa Kenya wekati wa aume asu mai kwa moi. Onliga na evinda hizo. Ila Ruto abingia Kalonzo endie kwa moi Raila waendie. Yes na Uhuru. Mwana osuga na mwana ose asio osumbe weva. Aya vala Raila nivo mukamba ukatethekea na manzo we no kutukenga muno akone siasa nesa genuine Nicholas Mutiso kuma Roilo ala makwatite Ruto mbau matutavie mako kitana na ulosani ata nondo inge wa mayome weta na niwo wa munene Kenya ni Christopher ni Koromboi Kitengela Kathenge Paul nikitui woni wakwa ni kana Raila asindwa ni Ruto ndake etikela osakwani na Ruto aka asindwa ndake etikela Kalonzo na Mudavadi mevange nesa andu ainge nondo ni makwenda muwo ukamona oka maanzo bengo tikana bebi ndo anene kindu kiu vave agenda mbithanie ya Mudavadi na Kalonzo na wetangula me kwa Ruto wa mother enkale kosia kibwezi. Honona akia Raila expired, Ruto not manufactured, Kalonzo in use. Osiwoni wake. Kuja atongwe asu niki protocol ya uneni wa jamhuri kananu tanane na kudhocha DP. Kiwiki binda ingi. UDA tosha. Raila ni wetie akamba. Raila ni wetie akamba ngite ila waise Kalonzo kokuma.
haya si woni wake ni mulika ne binda isu kwa twika mekana si andeto na Kalonzo azeni nitabweka zaidi nye kila nasia kwa OUU kwa Azimio vena thina is either Oka ama UDA. Alexander Mwangi Zioka Keluma MCA Kiva Award 2022 manzo aweta ugo. Kwa nini kila wakati FM unasema Kalonzo anaweza toka Oka aende kwa Azimio, kwani Rao awezi kuja Oka nozongea kule sibana FM UDA no chama kila kio sio vya serikali mwaka wa 2022 ndi Josephat Mwesama kuweni okay. Haya, uzungi ndana andika gendo yaka kwa bandikia. Bandikia zindo ingivu. Bana FM wesongea. Endo songea boni sisi motomani ma YouTube. Undu ambe ndikwasia kana Kalonzo ati akauma Oka aume athi Azimio. Tukwete okulania alama to nothengeania. Magetha kindu ni kimwe makaseovya kikundi kimwe na ni utabia neza kana kwa munango Kalonzo nutona kwa munango Kalonzo nutona ukwa kamba enda tunene ugo ugobeke kindu kama kamba mekie na kamba ni makuneiye ni mabalukilie kula yo balabe Raila ila wana ina Kalonzo na nendo kutabia pewa wandu oma isi nundu nitwoniwe Raila ni Kalonzo no tu umukone anaitu umukone yengi ko undu waeta matebo meobo aya kwati yabu nenda kwa mbozi bala we mwene ndi nona mazame to maendete pia ati usio to amutie tina nendo so motomani onde numa kwa ile teto kenda imwe tano yune kwa YouTube andu ba YouTube ni wa mweteta muno tamundu Sara yako teta kana nezo motomani wako Sara Kalonzo kana ambia no tumani waku no tetete muno asendi so mama tumani maku nye mwandi nenganza luo kura katatu aya uzuni Sara Kalonzo ono Dennis Kasoke yasia tu imwe na wengethe cia atongo yasu usuya kwa mokethia Ruto imara ndaima ndeini yasu aya kioko mudo yasia analyst osu niwa aende nesa nundu nukutonia kusoma akili cia andu anesa ovamwe na mosumbi Raila means well ni vama voko FM oende nesa Dennis I vote no Zinga eta wau Dennis I vote no Zinga Oka na Kalonzo tosha 2022 Raila na Ruto waende nyumbani manzo waweta uwo manzo vamwe Raila has nothing to offer eto andeini Shandra kamwaka Kalonzo nowe utonya kivela ki Siren Kasioka Erastus Ngedesi aishimiwa asu onde na wenda besya manzo ni Mike kwasya Kalonzo mamotavye ongane na Raila tu ni Siren Kasioka ni vai lovi Siren okay ni kwacha wita wawe Felix Mwinde kaini motavye Ruto ni motongoi ukulo ni BBI inesa otethia real Kenyans pale chini uziwa sio wa BBI there's no day Raila will support Kalonzo Ozil Musembi ona na kila wagu na soma nondo atumani maingi muno Eco Group Africa manzo wimondo wa kombati vau Kalonzo ni ndivo uzeto wa Eco Group Africa na azia nino etene kusima na ngiti itema yeo asuye musemo ndana humana aya nawe raza zintozo SMS ya kwa YouTube Sara Kalonzo mbona niwe naambia nago tuikwa wiper forever Shandra Kamutuko Golia Kimanzi FM ya analyst musio moi Chalo Daniel Sara nye na Kalonzo ozi asiye na Kalonzo Dani motomani ma YouTube niona ne maingi muno nendo soma Chalo tuose simu ingisiana director itano tiko kanezome motomani atano no simu itano andu masimu yambe uko na simu naona namba baade mwekiwe lakini musomye namba kwa mituki noti imwe itano nyanya thandatu ile kenda itano noti kana noti muonza itano itatu nyanya thandatu ile itatu kona simu oyu na wethe sewa TV ni ngosa ndisoma motomani atano wambe no mwe Andrew Kalonzo no musumbe ena Oka wakeli Martin Mulei kedia manzo atuambie makueni ni junior kanane Musimba
Osino akila. Angine steady kimwele Kalonzo tosha 2022 Kalonzo upenda amani. Mweo Andrew Kalonzo ni mui muno niwese o place card siake nesa. Musyoka J Ruto the 5th. Raila is always a loser and a scam. Manzo is articulating the points clearly. Congratulations. Alex Ndeto Kalembe other haya baigana na isu mumo kuma mwingi Ruto tosha kikolio mumo John Musyoka Kalonzo akona nafasi nzuri Musyoki Maithia Bosco Adriva Ruto akosa kivila kwacha tabia ngunga UDA ni mwaki wewe UDA ni mwaki ongeno nani thinka eta ono wetu nani thinka eta eta mwema sietwa strategy ya Hoka is controlled by President Uhuru Kenyatta. Next usumbi wa Kenya ni between Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Toze simu itano yambe ni yao. Hello Mutongo ebo kanu wako ba toze hello hello Mutongo Rastas. What in that? Zama no. Yitwinena now. Nita Benson kuma matawo. Nita Benson kuma matawo. Endea. Ya, nendo tabia tonga simevu. Mwendo mana siasa neto si UKAMBA na siasa ila Kenya. Kile jambe ambigu itikala kana UDA. Inadi. Mundu bamba kwa UDA ndi na no kwen ogithe no kwenda kwa no sindo tonga. UDA no ngina izi ina ndu balabo mbe yunga made by elections no usinda yo kana mbele na di kuma katika strong odds ila tizini lift valley ko ila mwaje UDA is nothing mwizi amwigite kwata tatongo ina kamba hata mahali listi no na tambwe kana utongo wa Ruto uwe bogenya ani bigawo. Asante toze simu yakele. Aya, tuingoja simu yakele. Raila no vindo ka siendo. Patrick Aloko. Hello Mutongo. Hello. Abedi muli ya Kalonzo tosha. Ete simu ingi. Aya. Frank Kakasoni Kalonzo should support Azimio 20 State House. Hello Mutongo TV. Hello. Tuinena now. Aya ndilosu akweto yetu kesia. Tiwo katana Nicodemus Erasa singulile FM ila Kalonzo wa isi agetwa okay. Hello Mutongo. Hello hindi goma komie hindi goma komie agero jam tiwo haya sawa yakani somo tumanino akatana Nicodemus Erasa singule FM ila Kalonzo wa isi agetwa makamumanda manene. Okay, ile Kalonzo aisi aketwa makamumanda manene anasia ata edho andenda ku support either Ruto ama Raila. Mwamwelewa wewe? Pinda naye. Aya. Kalonzo Musyoka tosha State House asubuhi 2022 elections. Usiyeto Augustus kate. Abedi muli na soma matumani waku nendo soma matumani manini kenda tumino kiligilungu naona masaa maendete monoto inandatika nini naende kana ambo soma matumani mebano malika mavata na ilo masoma kulia honorable Manzo kwa Kalonzo akakwata Ruto mbau no mavite kana maani chata Manzo no elaborate kiwe uzeto abana musao naende mu vyamo no musao nitawadanye rindwiki MCA ola ugite mulolongo sio kimo ward ithita mbai twe itina wa Kalonzo vala wetu twa nevo tukathi MCA bwana ndwiki MCA ugite mulolongo sio kimo say hi to my great friend ndio tumaniona adhiva nendo so tumaniona ake Moses Kilonzo nende Moses Kilonzo ethia wa mwene kivila wa andwala mekalana mamutha me mwanya then wa Lower Eastern na yasia say hi to my great friend Manzo and my friend Ngonga bitikilie na seta Azimio ni kindu kiusuete nzeve nikitena mau not only Raila and Junet no masukumete ona huru omonde aweti handshake tia Azimio Ruto no valo kile mutiani nondo asembie tene na ando makwa tanzia ya kumutandika oka noyo bado itanaumilia kadi yake kwa uve vinya
any mondo ameke masavu nondo they see what they stand for na esuneo strategy ya oka it has worked in many democracies, suspense says Moses Kilonzo, chairman persons with disabilities Lower Eastern. Ende ni mubia mono tuambie nao evanzo ndio tutaka kishaitwa songea makudi mo nina iseka na siasa ibinduka kilanda teka lakini kufikia yo mundi uda ni nene Central Kenya lakini twasi ne balikite mawale kangu muno yulu wa undu nomination ka kunwa sia uda na muno yulu wa andwala metwe maithukuma na Mheshimiwa Ruto na yuyu ni meiwe mandate nomination na monimo metwe mamkwatie katika siasa zake kwa siasa ibinduka kila mwana na twalete usisi lakini kufikia yo mundi kula ika kuno mundi ajumbe inge uda yosa ajumbe inge muno Central Kenya okay lakini okela muthana ndu na miei monza yikifeka miei monza ne vindia samuno katika siasa na andu moka kuamua patiele miei 3 nele na mai wa mwisho iwe yuma maende kindu kiende lakini kindu kicha azimio ngwetekana na musia hizo jua weta ninzebe nene muno na kalata nao kalaka kwenda kuva ni musumbe kindu kila kipata muno kwa musumbe ni ndindo ino ngwata mundu ndete na ngwata niyo ni yakao ndio alimina ulika kao ya kila kindu ko kindu kila kipata byo nundu no kwegwa na uneni wa Raila mbaku kanyipa mundu unge na ti Ruto nake Ruto atazia mbaku kanyipa mundu unge na ti Raila zume ni we na binya muno ko mundu zunge no eka okayoba okay nende veo kule wao kulwa na nienda nisome kule one lebo manzo kwa ukalonza kakwata Ruto mba uno mabete ubwo akalonzo nunu mando enga likosiende nunu kalikosiende ni siena kalonzo siena chance ke yolo cha kupita lakini kindu fulani zetu teka tawaipa na taoka Mheshimiwa Kalonzo ndete sia Raila ingi okay mwasongea aya nenda tumino kwa metuke bwana kule manzo we lo kwasia hii uda ni oyo mulimani ndio unaje uda ni oyo likete kimani kwa oyu kwa oyu ni mume kimani unema kila kigeto na oyo kilo yazia hii na ithie twithukuma Ruto tiwo chote kwa takula sia mulima kila kitu tupata kila kwa nundu kila ngo expect waze nika nai kazi kimani nigeroza tunao pia kuona cha organic progress no ndio ize baba twasia hii uteke imani paila hizi kukwata kibela kicho so kakani wambe tugezana sana asiati nagenda ki market get demystified kana genda siasa sia ki bachose molekeo undu Jubilee nengo kema kiti undu kithukumbana Ruto kita negotiate power sharing na ni emete na ki makiundu kithukumbana Raila kita negotiate power sharing na ni emete kwao mye no muonze tetela ki makikatu ne fo peke no FM wa ni cha wasi atlele pau tuende tena rubika mwe wakati na wakana muzumbe uro kinyara no geza kulia kwako akone kiwu atwani balake makiwu na mwandu bakaleo mwithukizia ado mema mwithukizia renge ona no ulika na mechukia izie kamwana ila izie kamwana ni wakati kajoda pa ando azima edukizia no zino spokesman official wandu meba na mai edukizia la mai kwa utu asia uda ino yeye kimani na iji ukamba ni kitu kwenda uda na yo kandeba ya paika thina kila kikwenda wera ni ati yes siasa ile sikukaja ni siasa ndu ile ni candidate cha museo na kitu kita mpesa na chuki kila kitu naone kinonia bana za hizo baratika kina cha mpesa Raila emana mpesa na ni mheshimiwa makawazia nizo muweza sana mpesa ila Raila no yetu tunaweza azia state hivi yes yuko kila kipo chuki kiwa na yaki kichazi miotia Raila timu ndo mzee ndo chao ni muombie tumeza tuomeaje na juki lagi ngora muombie na kimnyage my code omba code na omba nasa yumeka balance sheet kuwa wone mbeza yumi chuki okay lakini mabina juki lagi ngi ju katika bayaoka pethi nana nuonye Gideon mwetu inaka sarani yo na Gideon moi
niwe IMF wa OKA, niwe International Monetary Fund ya OKA. Ila mudhama umia wa ipare thiko na okinene kidogo nguko no ziatitie kidogo nguko ziatitie kidogo ndo pesa. Jui. Iba watu waje Musalia na Kalonzo meunga macho. No drizi yokula ni meunga macho ndo drizi. No ngibeza sio ziambeza sia matuzo ANC ndi wada national fund. Kaunga macho. Oh. Kaungumbo yangese nunga mite MP, onga mite. Ayi ko ni chama, ndi independent use of. Ndio kule jui. ANC ndi kwa national funding ya parties. No ndi bunge. Aya, aumea mai na bunge 17 na imombiwe. Imeunga macho. Kwa kitoneka. Kwa utio mpaka mulika wa pembeza nundu ODM ni kwa pembeza yao. National funding. Nage Ruto anaina cia Jubilee. Ina inanenga no. Yuko kwa mkaba tembeza karamu kwa munga mata. Aya ni sawa sawa. But FM ndio mazame tu maendete muno naende manzo no ale anageu azemo na makaunga mamena mbesa. Tuo manzo. Mbesa tena sio. Aya. Ando amondo megeta manda mbesa ba imundu tamanga. Pege ndugu kinene. Tuwe pege ndugu kinene muno. Pe mwithugize wakulia ila Kalonzo na cia akamando no honeke. Akamando no honeke. Ni kwatia ila na ni na mheshimiwa ya modia ndize gani wako ni family kana Kalonzo ni waisi aisi no bongo aisi enda kizu aisi enda kizu ateo indi otamutongwe no ile kunena ukende kutona kwasia no bingugite oneke haya indi tuendete nambe peke ndo mwangwenda tuende na usija muno katika undu siasa ya Kenya siketha siendete kita wa Musumbi ola twinake undu kwethathika nundu wake ndu chabata muno na nienda patoneka tikarete kuingina okendu kiu kitumi ni chao nyene utabeta analyst Musumbi pa yake imane ni utabia wetikele kanole ena wazia na ena bina na ni utabizia ba akendu kimwe waile kuyuka andika bandu yu ukwewa andu onthe mathitikela nati chama kya jakami keke imani nendo kutewe ndu chama jakami cha ligile ke imani na second Musumbi olotile andu make imani ati nyene tongoze myaka 10 na kama mwana wa 10 na makwatize bunundu ni matabiwe newe na ni utabizia baanesa wikale wetele akezo thia katamuka kindu kingi andu azuwa na mabenduka nekala wetele kwa kazi ya tinga tosha nenda kwitikilana na FM nazi kupikia mundi mutongo wa kiimani niwe Musumbi wa Kenya kupikia mundi na mutongo niwethukia yagwa nandu make indi diacha kupikia obau nundu wa kunyaye kana kwake na munini wake baya kiimani wena thina aya okay bana FM nenda uminona nenda we mina ndio tuza kusia mudia nenda kuminonga wewe kwatanishe kima peke ndo kima kizia asia muno ati yo ithienetiwi state house kana together te inena state house kindu kila chama kila lambi kindu kila kima kisia no chukuba ila kindu kingi na yuni cho kuona makweta uthimania na muno ilo kuona Musumbi ndokaze Musumbi nyene ndati sizie umbana lo yeka zarani ndo ni ndio kulia kindu kingi ila Musumbi watu ma ila azimio okay azimio ila Musumbi watu ma CS one defense akweto utuma zingi no very powerful nundu anaibo ila Musumbi watu mama CS mathima atianie malo ndena mapika thanda tu manaye wa Monza nendo kutabize kunesa kana yani Musumbi no thambala late na beke ndo kwete oweta na uka ila na una mwithukize Monday una wetie kindu na nyene enda te inena na tize walati uthita akamba nundu paiba ndo teza kuthita ityoka undu mwe wetikele ati yungwe tomina mina undu mwe wetikele ati bikabau andwele nima sikange wo muno mundu la weruto ne wisikiwa nikiruto ne wethere munini wa Musumbi no akwatia mwana mbe wa ambolika ke mane tembe wa andu alangi na wo kuneka mbe nundu ena machinery ya serikali na we tinga ne oni yithi twethipo na yuna mba itatu wa andu azu etha Kalonzo na ndio mini kana Kalonzo ndoka indi akili ni situ ta analyst nenda kwazekana ila tukwazekana Kalonzo no akwana nangania kana akwana nangania kindu kila hizi ntwailo manekana Musumbi ukuyite kwaze tinaina etinga
na nitina sio sumbe yes na tina nitona vika mwiso kwasya nitikwenda bado tuikaweza uwithie nitwasya kana pala tukathi na ninju twenda twikila na kamba yes pesi lutu enda kwathukia muno tafadhali twathukie kindu kiu tumatitha tena ngwatanio na twathukie kindu kiu tumatitha tenza wa serikali na batoneka masabu maitutikie ba mesani nesa tike masabu mesani twasi ati nikana withie ni twakwata ngwatanio twaile kwiko nikana withie ndu tha serikali ni twaile kwiko na Kalonzo amusio kanda nesa kwasi value ta mutongo wikitumi wa mukamba. Asante. Na wa Kenya na pe msieje wako neba ya mololongo asi ati Kalonzo pala wetu ya tethi ukweyu asunala ate isugu Randwiki Kalonzo Daniel Dweki asia pala Kalonzo wetu ya tethi tikathibo ukwenda na asia hii ila tewa tethi community ikathi kana tewa tethi etinga tikathi haya muziaizia yes muziaizia ni mubea mundu agwetha wena itu na ni mubea mundu agwetha twina onena ni muzio onena wena uima netwatana muno na ngai amweke nesa mwana wa bingu konge netukwenda na yuro wa maundu ma Kenya etho ina kwe yokeseo na ngai yake mwathima. Asante sana bwana FM uzuni Fred mbadha mtaalamu wa maundu ma uteti na ndi kamera ibela radio yu neno ya manzo tumine ekana sia ni mubea muno sia isia kiwon kejo munde na dia sia kana titene na kadi pe kanzeti yimwe yaandikie kana wazimbio wahema muzumbe akazizia babe oka kani miniemo. Asante na ndio zini mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo muyumbe kwa kilio mbunge cha Makueni na ndi mheshimiwa ni muvea na happy birthday to mumba ngakibu nguka tumine. Thank you very much. Asiaizia mama mutongo ini twego moyo nitwandikana neza na makulia moseo makuna simunzio na nitwego moyo lakini twende nambe sidula tu yaba nizia ku analyze tulikata kwa zakiro ta personal kama baba la nengi Manzo na ndo makulia weche governor kana weche senator ndio kwa ukazonge ni asia twende mbe ndo mamba kwa ni muno la maweta twimbe ningwenda na kweza na kwati munene kwa nini gato alika parliament tukamkulia muzio ngaya mwathime twende neza na tuipo ya ndiritu ithe nzeo na twa maukudana ni swaingi kila mtu na familia yake baada na Christmas keseo na mwaka maumo seo na nini ngena tubika January tuithe twalika siasa ni itesia kau siasa muo na twa different opinion hizo ni siasa tuithe tuyandwaima kenda yonde tumwendea muo na tumwendea kisimisi keseo. Thank you very much. Wow na ndi uzina gani bwana Anthony Ngunga na endi ana miama kutikivela cha ujumbe va ya mavoko ni kauntini ya Masako. Asante sana nondo akuka na muvi yako yenyu nyonde nondo akuka masani ozuto asukumangi nyato afika wa kwambelela no pikia by the way ende nagumwenda muzeze ne muvi yako mwanya kwa alama atamane na itu alama atuma matumane mwako na simu na ndi no ya simu yako na ndi na so matumane wako nondekea nondo mewa matumane mewa maingi na nengeveo ibinda ingi na tukaendelea na ikumbia siasa wachu mwukite ndi kilungu kino etha nuko miega nani wapetwa nokiosiokelelwa saa 3 umunthe wa Monday saa 3 kwacha ni ukiosiokelelwa nitwa Erastus Ketho kwanza mondi tungia muvea alangi wande makia na kwa ile kumbi ya siasa kuma kwa ni kuendea kiwio cha kwa ila kwa masaa sema tielie na ndi wetu Nesa.